The piece of your device will take us the whole day. And you'll be an abonity or Kodafias, a son of her, in social her, and in Chatus also. No, come off into my that's your door. You will not then have a to be late to us. What you put a cotton of Fias, no near Bolivia. Sassy, a bit me at all, and now Winnipebia. But no, so I don't hear 7. Rasta for the Kasusu to me, Waramo, and I'm also quite a moment. Oh, and dear, we only pound quantia. And then Mamma say almost Susumu Waramo. And yet the Odi for Samia Baha. As I said, where you say, and just an sponsor for no Pammy free thrower. Mina answers, I am sorry. And to Fro Yanakacha and said that the topic is spiritual marriage. Freno, say, oh, worry, Mamma. Some worry and cry, some worry and penny for near some pump party for soft on Adentia. You only have a dashing at which you are first question. I don't know, per man or more for saying. I said, so be up at the FS. That's so soon as a PDF, Papa, Mukradon PDF at Chenipa. God go punish them, God go punish them. PDF at Chenipa. And they may be sound some papa. Yes, you be Yano. Yo, intimate show, and then dear, went to be our house. Oh, yeah, bad kind now over what? And you may be also we protect or banner. Say, but yeah, soon being to me by worry. Now, maybe can you call me near Jar Rastafari Jar? I told Dini the same. But your family, Francis, dear. Oh, kind fully. Oh, kind fully. Oh, and cranny. I am Yaga. Oh, no, I feel oh, no, you would run your gonjoba. Okay? No, gun, Ojuba. Oh, no, Gajuba. Okay, one of you. Joe Dromo. Okay. Where did you come from? Madam, after me for friends and Obuasi. But I'm a ball live band. Metonum, Aunty Bea. Akoma say 2000. Accra Jamestown. Okay. Akoma say 2001. 2001. You know what's now? But Mekoba. Okon crying ba. And my son be hina ofi. Jamestown. 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 What there? So around him. High Street. That's right. Yo, bombing come mental common as honestly, mentias here. Man, you are kind and yammy one. Okay. But me, ya bear must lose my warriors over can I send that bombing common in the software. Okay. And I said, I say, Namete Accra. Until me so me bell live band, me tonyo. Tiaban and Sana, me see there be, na me cut them a choir program. Na me see there be, was say meeting me who chin you many ye. As it said, you must see ye a can you know once and fa. One I miss me there, Metuana Mon, Abakumasi. I was a 2001 me buy. Timba band be a minimum a shall say or Cadillac, Ebusia. Okay. Timon Muna, Bibia Bear Kama, Timisa Janiku fee back. Timiko a crana. Ebusian could do for Ebusia home, Yano Dominica. Yes, I see no Samai. Ebusiani, why? Accra, Jamestown, I'm Ebusian from. I don't over chair with Marcia. I send the chair 7 years. Oh, okay. I'm your firstborn, this Accra, 18 years. Until Ebanas and so me call back, Ebans and me check in the banner. So was say, Mitiminiano, and I'm a Jane number. Tennessee, I know my man is your name, Bama for Frau. Now, train Tennessee, I did on him, but the man, no, Acolano. Timbanon Sudia, many one in Hopa, until any time we are no, the same in your big academy saying, to no so friend, and I'm so my friend, that me, I see, I'm a son, me, I see, I'm a son. Timbanon, no, why I find that was 7 years in it. I mean, call baby, so I'm a live band for the audio now. Wow, when I be a voice now, we be on flower, baba. We have a common young back. Anyhow, a Juana, Mina, I owe him my, and I'm catching some Mistrano. Persimmon and Tina. Oh, see, wow, effect. Till lockdown, no more. None of choir, quantity. You break you, we look at cry by and say, you beak it to a be or you be chairman. I'm catching said, your idea mean to me. To Miss Reno, oh dear, unpacking it too. Until I say, oh, call it, bear 5 to 1 year time. Mamma say, ah, me da wa no be me mother da. Hold on. What's it 7 years ago? Yes, sir, I don't know. Now, they buy and share you. Say 2021. No, patch, I say. Problem we, spiritual marriage. 7 years we now who ye. 7 years in here. A damn so 7 years. Are you? Okay.
nti eba nza na me se oda bi o se me den me check me da ho sa na obi ni ma beda me da ho na I say be wana ya me ni beba me so ai mi so le ya pe na me ke mo afọ me say na wani na we dey baby dia we sa mi so ti baby sa na me dwene ho sa na me madam fo na me share that time ya say me ka chere say chale madam fo bi si oda obi ni me beda eno si fe enyo sa de na enyo so okay ma ko ha ya chere baby ma ko akotua 5 million bago ye sure baby enkomo de monitor phone and enkomo me no be boda ma no nya nkoi so obi no beda pay keke nti eba ne sana omo chere baby ana me ko ho esi nipa no ya de madam fo no esi konfo ana me ko ne ho ana no so ko ye niam bi ma me no bi di dwale ye so ma me 1 month me hwe DBC ti ni so me di dwale ye bibia but 1 month no 2 months time ma ho hwe oku dwale ye 2 months no we hu na ho hwe ade ne no wan beda 2 months na wo ye dro na eye den ma no de ba ni ni ma de ma me okay ho ana me zo me ka se da bi ene se abane se di a ene ni ho atom my free se na enko e kra danko dada do e shegana Africa na Osheho wana ya ko program bi dunkwa na me dru won so a na me ko bisa to da bia me programs kakra metimi e di ko be bi se nipa ni hwehwe mu mame because minti ase te to da bi kwam timi ko program abia skano software jikwa yi o ja kwa ya kwa hye ma ko software bi ho ama no ankasa mame ayi ma no we no benze Toma cross the down be say mention and I'm mention fanda okay and I'm share the die but I'm not going to do and mum now of some of them memoir afi one so be when you sa oba na o no say wa wale me no na your baba yan wo di mo no so be am nyina ne say ma bi am ko program me ko akonya na bi am po ba bi am say minute na onno sa spiritual no timi fresh ama timi ko sa ama no ko mo woni e ka che me say mami o problem on woni say be ma na woni na me bi no o ko mo so physical ya na da ya bi da no no ko ka che me say see different sense we be sure ba na so be ka che me say en frame bi na masunda ya bi nipa na ka che me say we yere ena wan kan ko an chere me ma be it ma 8 omunyina off sunsun kro na pamunyina wa pamunyina ko kra ti na na msi there bi nti that was 2 months ni na msi o me tie Akoma FM ba me nim say mo ye spiritual we bi wa so after then I ko akra me ko mentor TV3 mentor so me ba me nya third or fourth ana omo yi mi TV3 and mentor na me wom nti ba na say na me say there was some samba back na me meto aso ana me ba timi samba me say there be Charlie ade no there be still me ho ano akwa na me frame me ba no e phone so ka chen say da every two na say enrichi ya tu abaya ana me frame ba ni say wo say ba na me fro bi o circle say me sire no on fam ba na mbrem me ba no so e choko o flare no e ma ne beto no e wa new plan ana o de ne ye den e blame o de akwa na ba fine ma beto me ba no station ma sem ba ne mu ni na refi 87.9 mama me to ho no akwa say o pama wa pa me ba na sole o spiritual wife no akola na sole chichichi akola na nam onim kumase o onim ba bia onim kumase ade o ma ada okay na me 20 na wa ba bye afidi akoyi nam yesi nam straight on kwan no so keka okoi why na pam o so say dey be hu ni situation no high down because of anything no with that tabu
na nsuo to a enyi si tata because me sika ni na sana life band so a me bo no manager me o ma ne ni na bi 7 ton e na ko ba ni say me ton na man so right but we no say scanning no oh so no jino ho a me nti ase ni na ofu say yes spiritual marriage yes nti e ho na me ba ne ba na yes a ko akra back anaju now wanda Sunday na no friend busia say ni si na oba ni papa o na friend stepfather na o ne ma mete no say ni si na me papa me ba no de ko si ye ni no no so nim say bia mabona ma ya den ana me so no a broad life say yes ni de as usual okay as usual ni den minima de ko ana we no ahaban no eno na ani na as usual no ya as usual ni wi na ayi eno nti sa akra eno the retentive member they na retentive member we no sa ai okay eno to say friend say as usual okay enti my be break you because na ye pese enya enough time for papa sofu no ntini enche ye nyame enti say be 7 years be na o da na we say obi ne wa beda in a week no unya sa experience ne be say oh we fan say month we fan say month kwa mitimi nya be 3 times in a month e bi we akra na otimi bem e wi ade na ya na fine say I don't know e bi a wado said your better feelings no e bi a we ade nti say daye but agro be say u be pija ma na pe na mi say e wi ade na fine o Charlie dia no said you say ye no we ntimi ni say e fine na e fine oh because I dey pen physical and I was ba na ho e do me bi on o ba mi mo say ade na bo abegina me so ama min to me so le nyere se muntu macho ye ntimi da ho na me say as me say ba ne ho na me yede mi na we mi tu mi na ne sanka me di bon say kra wa ye you apio o say as me say yede wa begina me so o sense ye say wa begina ai sense o ti say to oyo ba tintin tum kokko no fu eto o huni nyina international eh ye o de na nice hey me see inti me shade ni din na me see there bi inti this Saturday we are me be buy no say the speed of the call no ma so be su kafra o no won de na me pese ye break na papa so fo until unkomo na say you get it na enche bia ye ni Dr. Menses ebedi enkomo Dr. Grow Fine waba na ye no baro ni asem no ma o say anu ni asem no na rasta for de nka susu mu ntimi ware mu ana mo so kwai da mo ho oh and there o ye ni pan kwa dia e den ya enti ene me ma no so say mo susu mu ware wo mo enti ene ye di odifo same abaha sa asem we de me say ene je say ne sponsor for no mepa me free sro a me nya answers I na ye sorry enti fra wu nya na ka chan say ne the topic is spiritual marriage fra no say omo ware mema so ubetimi enya be 3 times e bia 3 na 2 utimi hye so say bia month ni mu no this time ena ade no eba because e man bi wo ho anwom di nkomo be ka cho say obebu ne nsa ena onya sa experience no obi wo say in the middle of webu ne nsa no ena onya sa experience obi wo so say webu ne nsa wie no ena onya maybe sa papa so for sa niama we say nyina wonim in the month no e den na ya see in that month now say around this time of the month no possibility so be experience no ade said you etienne say yedima nyankopon se enen so wama adom ni bi aso so na ye nyina ya betna ha na ye ba bebo enkomo yedamu nyina ma se fitia no pa no mode wafidie eto Akoma 87.9 na munyi emfiri ha esanse munim se Akoma ye wo eniamapa ede mamu esanse moda yen Akoma so sabe de Akoma mu nsem dwumedie na edru na yen so ye de ensem de ensem a emu ehwam sunsun mu ne honam nsem nyina ye de ebremu na nu se enra nkofo se ye nanti bi nsem de mu ka bio ai ensem wo no ma ne asoso so ai se ye be kan ye nka ye be se ye be kan ye nka nti enra de ye be bie ni se ne okuro ne sitie bia nti wo wo mu a na watu ho anamo na megidi se Nyankopon so ne mrepam no obejew
efiri tumi boni bia ase ye chia mu nyina bebi a mo hwe yen ni bebi a mo tie yen mo hwe yen e wo Facebook e na TikTok efiri one ho ekono nso na yaba onua TV so nti efiri ho kono so betimi ahwe yen na wetie enen so enkomo a ye de ebro makaka kra bi na bronya na e na ye dinu ne na wotwe pepepepe na sa bro bewie fie mu na nkokɔ na mo ho akire wo mu omo ska kum nwan mponchi ni ntwie afeso a na wedi no sane wa ho odin ebesi aso bia ye mamu nyina aha e mamu afihia pa e wo kwan sonko so e de ba akoma mu nsam dwumadie so na ene ye motivational me de e ma on me say se oso daye se opese wo ye bibia o daye so no expiry date bia eni hu ti se wakwakoto canned food na ya trouble expiry date 2025 1st January and there expire wudi a ubewu a obeyare na emom se wankasa wodaye so say bia 2025 ana 2024 yi na opese okọ school na bibi nti wentimi anko school na entwa mu entire your class education has no end no sai sorry waka na show who cry say afi 2025 a ye besimi no matter what it is that dream so be go school that dream so be sua skill that dream so be yam paibo for more that dream so be to bible that dream so be jaye drama any bo that dream so be ware obi apro nim that dream so be bi aha na eye positive no it has no expiry date me dream no e won bi dem keka ye me dream e won nyame ya aduma 2025 no matter what I'll shake off na maye into so shake off whatever is like you na pursue your dream in the coming year why aha nyame e wo ho e de maye nyina era good afternoon TV oh ye dey adom na so yes adom so we papa Peggy auntie good afternoon eh na da na slow say o de die Kenya adai maninjina ho no ntonyo ai I say a comedy one auntie be the view na dey ebefa mahama ne fa ebefa da be ebefa adai I say slow be say madam fu bi naija echi ni kunure ewie ye say awaka no wo yo oba ne wu oh wadam fu ne ko wo na we film oh Aunty Bea domara wa hwe fum so ni ye ni die ye be fa ni sa oh erade nchichi be ma ne re na akra ne so kan na oni akra nyina akọ akra ne wo ho so we dia ya na ya ka akra ne kra nko na maame ne nka se hina ne bo na se adom ya ka no mo ye ho ban erade yesrewa ya sa de dia ya fa chema wa ye pa cho yesrew eya oba kwa wo so no free my ya papa be ma kra wo ye kwa wo so we free nyame nchiche ore ene me ma go through anamu go through sa experience ni nyina nyame nchiche more wate wa wo ma me kofa nua ba fie na ma me amba na nua na ba no nyame nchiche more whatever it is irade onemu ebedi ni ye eya kuma mu nsam na ye de ebrem we de ye de be fam eya bate de aba be fam Peggy mami sai mi say obi eti say erade adom ye de nyame ase yo ene se ne enra ye si ye no enti era e be kan de yen akọ ya boafo ho ye ba na prisons a chede no eno so ya be ma no extra hewale we ene last minute boja ye bojai na etina ya koye part 1 no na ye de aka na beto aso era ye nko yo Aunty Bea me da se papa abusia ye peska ma Aunty Bea na onfa mbo dwumadie no eho branti ye ko grow fine for akache onum se yan kan cho se aduro no wadwaman so ba bia obegina bia no ubenya bi ato se eye pharmacy chemical na se herbal shop mu no eye busa se upe grow fine natural cocoa ya kasa na aye ne senti niema ahodo ahye mu ma nuanu duro no wo mu papa se cocoa de niema ahodo ayenya wo mu abua ni pedua no edoso ne senti winya grow fine no mu a ebebua ni pedua no enyini ene ne nkanko ne senti winya bitu a ebebua papa na yade ahodo a etete wo amawo akadem no etimi amawo apie emanu amomensese mayie de eba so a jese wa ya sewe wo saa no wohia growfine herbal tonic ibi na wonso anom na etimi yi saa no nyina ede afiu so na upe bi ato ewe kumase ne mpatemu a ukọ Mr. Eba benya bi apidank Eba
benya bi smart eba wo boase PFA e Waterfall New Road Colinac e wo Ashtown e na Kings Walk e wo Enkrampuni Mantam no emo na ema na moato ni din Dr. Menses no wo da mo ase papa esan se duro na di mo ase mama na mo so mo de ho ase da e de aba for Dr. Growfine e wo 0244 596532 Growfine Herbal Tonic what makes you grow fine. Charismatic Ventures for and a day Zahara Herbal Products na ba dwama iso mesra ya pebinom ate na enne nipa benya wo na free ade ama me ne wan say ni nyina ya de kuro ya wa so call Okanshi drug links na eya store se wo nyina no ubenya bi ato e wo ho enti aduro no wa so kwa aya bo oyade ne din kade etete wo kade ha wo na omoso anhwe so enyi aduro no emfama na enyi sa ha no nyina emfa emfri oso ye wo Hindi Herbal Mixture Zahara G capsules, Zahara Man capsules, and afe Zahara mixture. Enroi nyina eje ebo ni pedua no enkanko ene ninyini. Ne senti unya bia yade a etete wo a eha wo ama wakakete so no ebeyi nyina ede afri ho ama. Na dodo mu dia na wa frɛ doctor e wo 0246 348334 and 0248 569335 na Charismatic Ventures doctor aje wo so na bibia so etumi akonkan na yankope aduro yankope ayaresa yankope apomuden emani pedua no ni nyina ne se ebia na wakote enamu nyarewa ebi te se gono syphilis candidiasis ne de keka ho nyina no fakopie mu e wo dankefo akache esan se omo de omo dali mu omanfo nyina enim se yade we de eye entatia case ewo mo akache no eye enamu nyale enti fakoho na onhwe ntu ase ma ema no enyansa esanse mi hu yanka wo hoyi obi ani ho a wonya no adro syphilis betimi amo abodam ebetimi so amo ani efra enti ment na ho ma we ntu wansa na wa Pedank Herbal Complex Limited empanyimfo echi akwan wo kuma se pechi number 2 Oben City Life Hybrid School no Fred Dr. Dank e wo 0266 59 3330 and afa 0244 017556 obajo so na de etete wo ye namu nyalwa nyina no wa ye afri wo atu ase e de amount Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Duaya na kache na awia medewo adrin se o papa mudema papa dia afo ni kire mu wona kache esan se na die Dr. Kosia Duaya basobon da bia se wo je ani se amanfo so call na se de koma no ani enya asem keto amanfo kra so atoto na bedi bebre enti won so call na ekwaje wadansi die eba ne se o liver no na srade adore ho a wo so wo ho aduro tatashe bra no wonte srade nyina emfamfiri ho emanya sa betimi de wato na nanom ewo ense do siateka yade eso to asintini na etwen upeja na yenye otu na yenye eno yade fon party ko ho na onyimfiri ho emfama dompen se ato afa ho anase ebu pen ukọ bekasi ani ede ama company osade owo ho aduro tatashe hepatitis waje ho abasobo 2022 niti yakoho na onhwe sa yade no emfama esan se yade no ekum ni papa enkrabata no yemiensa kumasefo yankwai na yamfi ani enchemu e ofeyi ase Lake Bosomtwe kwantempo ne so woni Jasbo filling station ene hwa animu ayaka so besi wo Aya Junction afe yankranfo ye kokwa benyapo kwase ACP Main Road Natakrade Fonso yako Anaji Estate yani Anaji MA Primary School no ena ehwe animu woni mu de na twedi amponyankropon adom ninimde ene akyede ni ntino watena se ede aye adro wanwaso aba adwaman so eye adua ya heba malamix malaria fever ena fe general body pains ede no no unum bia yade ne bedwane Hebaton Herbal Mixture ne powder eboa na aye immune system support no ede ama beboa na boost immune system no ede ama jikaji Herbal Mixture mese wo ba ma ya num bi wo ba ma medroi empa ho ma bi mpa wo fie unum bia ubetimi edi omensem Kofka Herbal Mixture oba wana asoso wo mfe oba wana wo jonso ho a mese ya num bi na bibia so entimi enko enkan edua ya Herbal Tonic wuntimi nda na jo ya da hwan koro mo na atempa so dwendwene eye enna kokoro na ache wo pe edua ya Herbal Tonic ibinom ebeyi ni nyina fiwo wanu mu ato na ntimi so enidi a wadro enie upe bi ato abenya bi e wo Misty Herbal Mrom Apidank Herbal Mrom Freddy Mens okewo Dani Herbal Shop e wo Mrom Colina ka wo Ashtown na dodo mu dia na senchire mu bi abro mi dia iso a na wa Fred Dr. Kosia Dua ya Oda Power Specialist Herbal Hospital ano e wo 0244 544422 and 0200383831
na doctor beje so na wo ha nyina no watiew na wahwe ayi afi ho de ama ebusuafo nyankropon ya adom a kwasia da di animu yi anopa no nkono ye nyina ye nhia mu e wo Calvary Methodist Church amakom ye ne baba yara sports stadium no na ehwe animu ye kodi dwumaso eye Akoma Festival of 9 Lessons and Carol ye koye wo ho na bibia nso atimi akonkan ye beto choral music ahodo Bible readings ne so bekoso na ya ma na ye fe ne se antibrane ye mfanye boaboa ye ho enhia bronya chenchilenche no a eba no na bibia so ntimi enye fe enye anika me se da no fie ha obi abeto nyom enu amete se legend eto ne de wo anwumre news ne so na nya asem keto enwom ne kura mawia timi medikin ato ansa amawia nyom na esa no wasisi no wo se mo bi wia o de na de na David asa ne de no wa de wurem pacho Aunty Bea me be nyum ana no legend na remix onye remix bia eni wo to original na won fa remix no na wia ne de ne sa wo wia ne nyom sei enra wa na otia na so mo bia wia onyom me ka ba se de na wo ko wia obi nyom wa ya remix wa me de enam sin to so de ya nyom na original no wo ansa remix na ba na ben dodo baby enti to original no na so oni bi wo ho no oni bi owo bi o adana oni ma na so wo mi wo bi me to de na so beto no enya so bi be say bi ansa legend that we are remix to different one that be me any to legend na me o de ma da do ba obesa ye no ti ba me wo di nyom ni bi mi wo bi me se kwasi ada wa ma wa yo ho se de wo besi aye de no enya asem keto a enti dwumako bi aso ya sen tete natural spices for aso ya sen so and a grace phyto clinic for aso ya sen home sweet cereal legume for aso ya sen and a oceans spray drink and a neat tea roll almost aso ya sen na so wo ho herbal clinic omo nyina aka ho bi ene aboafo no na almost da no mo de niam bi bebe ho abeton ewo aboafo so nti ya wo ba na wa pe bi kakra bi ketuwa bi na won so de abepe bi ato se de be ya wo be serviska bronya Aunty Bea international prisons officer one no chana odwuma ba kwa bewi eno ni aseche se no kra ye hwie no dia na chese ye da ebetimi ada ai ewrade ya de papa Akoma prisons achede ni abomu de rosa na china part 1 no ebegu eye de ni amese ewrade odi ewrade nemu e den ya ade be chien am ya kowie na first almost 80% of the pressure no na akogu and then I'll catch it if for near Boa. Aunty Bea betimi aka nse nyame shiro mo pa omo adwuma pa omo enyo mo anka enye yi ti nyame shiro mo ye fo mo ase de dia ne ayeboni ayefo nyame shiro mo from day one nipa obeti ade ya no chese mo ya ama na yefe ye nsusu ya nda andwene but mo ahye ye ni monyam ama na so twedi amponya nkropon ye se yeda mo ase ensanyame onhira mo boto bia mu yi bibia free musika bia mu yi free mu no twedi amponya nkropon onhye mo anamu na omo enfa ema mo Aunty Bea yo Peggy Aunty Bea de be kan se yesre nyankopon ni mu adom na hu mmobro ne Bible e de ma obi biara o supporting project yi Aunty Bea fi be kwa wiye mu nsensem ene doso yesre nyankopon so onhu ye mmobo ye ne ayaka no oma ye nkwatente no oma ya nwodene Aunty Bea tiefo ya de papa wa na ka eto de bi kra na so obi de na asem ba na wo betena ha agege di amani pakra na ye waniwu enso so esense ye wo etiefo pa na omoda yakoma so na omodo ye ni ntine dadi de nyina ye dwato omo Aunty Bea omo ye yadom omo ya ade ochina nyame yadom a ye bekọ na emom ebenade de no na yegusu a ye sere se omo nkoso a no omo nso yasene na ebenade se de china ye koyama Kuma Central Prisons no na yakoma nhia so akwakwa ye the same thing e de amomo nyankopon onhye obi biara na onhye ne botomu ema yo nyankopon onhya obia na onhye obia nso ebotoma won se me church oniama ai omo de omo niama abre fiti enra na bepem sa abre mi kra mi hu bi do ai na ye list na ba nanka eye ketewesi nso ene ma tire ni mu san ya tire chire kra di account last days no ebeba ai yeti ase ho na mhwe obi afre status say oye driver ni nti onam kwan so ba oduru ha obeyini niama no edi egu ho no ebi mo so afre say and the chief executive producer on rich almost so to car omo na mu a omo ejiji enti na tiefo Akoma beyond aid we dey Akoma be we Akoma within aid we Akoma beyond aid we Akoma within aid because until say you be come mention na wie no na
ye beka se ya pon no still bibia aka menya momoi wase aya wo pe momoi woni momoi opa asomudru aha yesi obunya momoni ni biso aya na nkomo pe bonde ye no sa no mo di to mo nkwan no mo so mo nche da nim nam sa ntinka momoni ni wo madane yakoto niama na nke betimi atobi so ye nya ba bia ye di besi anka fie ha ye betu enti etiefo nyami enhamo sabre de mo a mabedum ye free enwawia ye tena se bepem sabre yen sa na ye no transparency and accountability na what wudi say wodu sika ba ye hu nyese yabo ye ni eguso da bi ye bo ye ni guso dia na tese ye de afa ba bi enti Abdul Basit ya kunadu bichi sentwibu asiako sa bichi sentwibu asiako de migidi say na ntwibu asiako ene wo fie hai na yere ai enti say ya wodi a ene akuma bichis ntwibu asiako ye wo a nyame nhia say nya wo so a wo a ye fro bichis ntwibu asiako na wa send discount to ye momo no so no nyame onhia Adongo Sarah Amin Adongo Emmanuel Edusei Gertrude Hagin Same Sapandongo Clementina Enyonam Francis Menu Mercy Opoku Apindo Fidels ena Theresa Entry nyami enshamo ena miami niaba original Mavis Kumasi Girls 1998 member original Mavis nyami onsha no onye okese papa ena Congo ointment o sendra mi boni di odwumedie no so se Congo so webre ya nku no on be treat your skin wodi ne boshe so anope ye buy ya boxes mienu ena odi abre nti Congo ointment o sponsor akumemu nsam dwumedie nyame ensha se wedi oboshe so ena another sponsor of akumemu nsam home sweet cereal legume mix ena mo de no me ye LPM na se ne me si agyenche ho na maye ni ye no ena mo so abre Tom Brown papa say yen fan kan ye niama na ye nya no ho na yen fan konti home sweet cereal legume mix ye Tom Brown oti di na be yo sa de dentin ti de Tom Brown but we ye papa nti ne ye di no so ye papa no na afen so Nana Coleman ye Sir John Adamfo ai Sir John ni o host ye morning show yi no body chidom sa oton fish ni akokọ ni niama wo Asafo market no see or the brain na bia na ye ntimi nti ono so enra no sendiska edima yen si enfa to toniama na yemfa enko enti Nana Coleman minim se wutie yen bebia wo bia nyame enshaw na onye okese pa ena face abre ya we ka se chief executive producer nam ye ne hinsu ye maami bi Madam Hanabafo ena Mr Philip Bedu almost say ombaji insio na yemfa kan ye niama ho na yemfa enko enti ebusuafo nyame ehyamu nyina maboa yen ma echina nyame ya adomo a yede Akoma prisons achede part 1 no yede ebekọ central prisons Kumasi central prisons yede kwa akoma omo nyama na no pay ye sorti ye no eni so manager bese anka nya menhyiafo no na ebeka ye ho a anka moniama edie anka Akoma mu nsem ma ya ade pa enso still ya ade de yenya no ye ni so but empa ho yetie ya aka wakoma na also pese o sign de niama ni bibrain ayesi ye bagea akwa pim 23rd December na ende o de brain aye ni bebia de beko 24th anopa anomaji ko na ye gia menhia na ye de hode no so eko ifia so de gengre to krankran ye de bi nyina eko ai enti nyame ya dom achina de ya sort na eko menhia central prisons no ni nyina eko ye wie na bia beka ho aye de beka ho ni achem ti se ne ayesi achem na enti ubi sa ye se de ben sa na ye hia na aka wakoma na so pese obre yem bia ye pe ebro gari beans emo enwo anwa sanitary pad toilet rolls washing powder and soap se chale wote so na woton a wobetimi abre ye bi sapo na woton wobetimi abre wi enro me pharmaceutical companies no ma moa yen o ma mfi yen enso nya hwe de yenya na Famanuva Jennifer obre yen enro ni bi se yen fanko no ye da se de odi abre na ye de bekosa Congo ointment nso ye da se de odi abre na ye de beko na kan epe anti malarials ne para ni yefuni ya de aduro ni bi na ye de account so ye letters aye chokwa e mo mfi yen minim se mo hwe yen ma anya ade mwanya ade okra mwanya ade ebi so na Akoma kuma bia yensi no anan kopim next week na mudi nro ni kakra bre na ye de ko but so far so good the yensa aka no nyame enhia mo pa ena drinks enso opese obre ye drinks doko ni bia bi ne de ka ho de konso a akwanya wo na wontimi nya we ni nyina fa mma na opese wo ye ni sika
na ye pon ne ye pon show ya me ni mi nuamba mienu ye tie si dwom ni akodidwa na odi niama ebebre anaska bebre na odi ato ye momo number ne so 0530 507 849 0530 507 849 edi ebeba no eye Akoma FM so wo send this card ato ye momo number no so a edi ebeba no eye Akoma FM na mom se wo niama ne bisu wo baabi na untimi fa ma emrenti uni adaja advebre se na meka ye no ya fa nkofo niama sa meka se ekura no na nabila nam kroma ojeje nkofo de nti wo fra bebia wo bia no ye beba na ya baba befa na me hyamu nyina ewo Akoma prisons achedie no na enne enkomo ewo ho ubisa se edi asem na ewo ho no abrantie bi ose ne papa dan ne step mother afa nti ekwan ye befa so ye nyina beboa ne yaje ne dan di ama no eho komo na ye ba bebo na ansa na no ma ye fa onko Power Specialist Herbal Hospital Collins ewa ha na ye ne Collins endi enkomo ye hwia na yakọ ye nua bema no eho na ne nkomo ne nyina ya boa no na yaje ne papa ejapade no edi aman Collins Aunty Bea habo ko na nam yo medase yama ahwefo ne atiefo nyina afinhia pa okay na yanka obo se dua ebe wo no dofo yentena se emani tu yani entam nara na watu ase meka ne se no una ni muja na anim se ne ehhehye wo fa eti odofo ne atete wo a enra okoda pro na anim se ne obesori wonam yaw wonam mre ne yafa mu enne nyame adom wada so tenkom no Odofo entoto ni ama se mesro 0244 0244 54 54 44 22 0200 0200 38 31 WhatsApp ya 0555 79 78 Befa cho echeje bia ene ho se Power Specialist Herbal Hospital ye dwumadie edanso na abasubo ewo mu a adanse enso wo ho ntina dan ba mto nsafro se bra na ye behwa ade akake ye hwehwemu kake mfamaw na obehu se ayaresa no egu ahodo a na Power nso eda sronko ene obi ayekese abroso ama ontimi nkwani widie mu odofo nam so amasrade bone abetena nipadua num eti ama haupi ana abeja nipadua ne so wachiri nkase a etutu ofene wofia eya woya wofu a ahono yese eseduabo ampa kyerese wo amane a wo hunu no bro adwene ene ntiase so ahohene abofuna abeja mu esan fi ne mu abetena brebo no mu nti no odofo aduane mpo anyi wakono meka bia hwenso a na afie de so etinipa na nka obosie esipisita enefo a na ofon mesra odwane beto Power Specialist Herbal Hospital se brebo no ohaw eba ho srade no kyekere no na kofa infections ne fi betremu a emane tutu akuro esai na no ene hepatitis B a da ye ba ye ka ho asem no wakodare wo mu na oye specialist ewo ho ene yamona basobo onudwumadi ho no eye Power Specialist Herbal Hospital Dr. Ohenere Akosua Aduaya wono no waye bi pen na oguso enso eye eti 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp near 0555 79 78 Mini abema on se wadwo ho achiye ache nanso besi nne mfie pii ni nyade so watima hye oban yinsan de bia otwen ebo se benko na so koye hwehwemu se low sperm count odofo eno so etimi amanyinsan ekọ atwe edema oba bema oni abusuani ti mesraw bo ho so na ekenya ho fi infections bi wo ho a odofo enyade se show science bi ama nhunu se metiti me ho metenke kaye bi medwonso moja ne saa ne omanioma no eti wode no ente saa eno enkyere se ohaw bi eni ho so far as I want intimi mane de e kyerɛ sɛ ɔhaw ɛwɔ hɔ ɔba na to anamo ya hwehwɛ ni mu na sɛ bibia ni mu a mesra oso bra ne yɛmoa ne yɛnhyɛ ne ma ɛnhyɛ ne be ɛmfa ɛmaw na na ɔba ne disi ani a awo no bi enso atimi aba ɛne oboni ni wiase a na ɛyɛ Power adawroma ɔna ɔma dodo na ɛbɔ mpoa ɛwɔ ahenasa ɛwɔ ɛnta eti ɛntra ho fa nsa hye odamri fam ɛmba busua ne dɔm enyojo wisa awo nti mesra bra Power Specialist Herbal Hospital na wonso wonsa ɛbɛka bi mini aba oso infections ahodo nti ensu a egu eyi nka ma osabuo ho nsam no ensisi so yie no
oba power specialist aba hospital am say doctor de oyoba onim ema hawo obesiesie na wo so asipi asita awo ne bi beba ama onso ho atimi atɔ enya no nko ani ho hawo nyinara no yesa ewo power specialist aba hospital ti da me ka kyerɛw sa hwɛ ni wana ebutu ne nya life ana ade body a ene power ewo ho anu yie ede ema se ete ena asi wani so se ye cataract mesraw o hawo biara glaucoma ne nyina no ye yi atuase ede ama mani na nya hoɔden se hunade biemu a na eye power specialist aba hospital ensuro kyerɛse ade no eye abibiduro enti side effect o hawo biara eni akyire se obefa akohunu amane na emu mahotɔ ana obefa na wafa ho so akodi enti o frɛ 0244 54 44 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 78 afi nompemu ne nkasemu yare me pacho power ene sa ema ahotɔ etimi eba ne na ne de abuo africhie ne nyina no power timi aye amana yeye etu kotodwe na ne kuhye na we a eye kukuru untimi nkɔ na waba ye full steps antimi mobi no me se power ewo ho anu ye ede ema wa kyire nkasa ne bi na echi ama nipadua ne kyia da wo complain wu sisi me se painkiller na woda so no dofo enkum infections ene enkum kuro adwudwo pains na no na amount da nyina no wonse obekɔ beba no na eya no sa kenya ne ho gye so sa akɔfa painkiller no bra power specialist aba hospital yentu ase emfama preko na fa ho ekodi kasemu yare biara no pemu ka yare biara ne eye wakɔfa oyaw de abegya wo so arthritis yaw ne nyinara waposo joint pains ne nyina no me se power specialist aba hospital yen ye betimi asa ama ho so etimi atɔ preko pe typhoid fever etete wa eye fi ene moa onse didie no munye yare nko a saa na onomnom so aye yare me se obra power ne yentimi emmoa na na da me kan se ye hwehwɛ mu mapa ye ne ntino ama ye hunu yare no so ya ewo biam do symptoms ya na ebisese se typhoid se na no so behu yawo obeti yawo ni padua no no mpemu e de abofro ba begya wo so oyam kura timitim etu tena se do ho tu nyansa na onim de so a enu a beto anom no rofo de se betima bo akwan biara so na ka ye ka beka a sankanya ne so da so complain bomodin na fo ni kire power specialist aba hospital yan ne beboa na saa o ha we nyina no atimi afiri ho ede ama ne kompo ewo ne so etete no wonim obisa ka chense power ewo ho anu aduro ye sa etu ase enei ofarifo hu a na ode ho esie kire se kompo a ebo minimum no etimi ma nhye watare pabimpo entimi fampie untimi nkoni pamu a ne srobra power specialist aba hospital na yenye free ho bibiduro kwan so abodwo mu ya o ha biara enso eni akire yare bia etete wa pe se sciatica yaw ya begya wo so entire no musisi a saa na kofa ba moja no entimi ne afuru sane yentu behwe na nam des de ho agem oto ase etimi twewa tutu a ugya ntenten a wontimi ntrase na no te won so aka ho wontimi nsore power ebetimi aboaw amo ha we nyina etimi afiro enti o frɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp here was 0555 79 yare bia etete wo no ne wo pɛ ewo nipadua no no be se bra power specialist aba hospital na yan ne besa atu ase ede ama ofisa yan ne wa me etumi no se emra yare wanya efiri wo so afei ye de bambo ho hia eti yato ye no apete se wo so benya bi na odi asoso eniema so letimi abo yare akwa ansampo na watu anamon ede wani akire ya so ye ya na ye wo SK Herbal Mixture oyefro keka oyefro tutuo no be se eno na wo nom na etimi aboa obu ase ye hyehyew ni nyina no SK no etimi tufiri ho ama ode wo ho efa ho edi afei ye wo Herbal Mixture eno support immune system bronya yiba mesro ye de ahoden ene ekodie no fe sembia ni mobia ni abre ye pie ye agi ani eti enye meha ene meha no fe no mesro pe Herbal ni binom na immune system no nya den etimi mo ni padua ne yare akwa liboka na bobrebo no ho ban afri infections ene srade bone ho na hepatitis aye kan watimi ayina kwa na no ana obenom na timi aboa eye liboka Herbal Mixture to bi nanom na entimi emwa afi wabowa ache ewiemu nye framanum ye dry efutro so dos mesraw pe cough care Herbal Mixture ni bi na entimi etutu ewa no emfa emfiri wo so afi be ma na numu atoɔ me pa achew ewo mpamu no eye jirikajiri Herbal Mixture ene the capsules no ya eBay expectation no high obi single for ya fe watch bi me kyerɛw
kire woni mo nyam kire no hu so ye bema na kire bi no waje mema di 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ni 0555 79 power e bi bidro nyina efie na ho anwa me etumi no si etutu yare wa nyina ase emfama na oso efa ho ekodi afi hia pa bi afi enko beto ye dia kanu ye hu anita ne ehwese next week anaya onewuko next week ye be ye adwuma ye be ye adwuma 24th ye be come and prisons ye be ba be ye adwuma 24th pacho ai next week sign bra ye be dimra yo ya da so papa nana ye akosi adua ya minim se wutie ye nyame ensha we bia wo bia power specialist herbal hospital for na wote se ye ni omo edi nkomo no na ye nua be ma no ebetena se na ye ne no abonkomo afa ne papa japade a o se ne step mother afa na ono wenya mu chefa no na ansa na no ma ye fa wonko lake abono ye Ashanti region ye nipo ye po aye wa any lake inti bronya hia say ya na ye lake na we die abono traditional council any Akoma FM your favorite station Akoma FM ye ne abono traditional council na ye di lake no ye de Abramo 1st January 2025 yeko lake abono na yenso yakoji ye ni wo ye beach ayewa no into wa santimantem ha dia na 1st January wo pe bi na wo de afina hyase kwan paso a lake abono traditional council ene Akoma FM ena ye de lake abono new year party no ye de Ebro live band ebe wo ho solo kupapa bi brass band ni nyina ye twihia ne asa na ye di ahye afefoforo no ase anopa no wo twe pepepepepepepe na ye hye dwumedie na se kopem time a o maame ebe fro obi bisa se na o ma oni maame a obeye de na wada wa kopem time a wa obebre o pese o kofi baba pacho good afternoon ho ye de pacho ye pa ye de nyame ase pacho udi ni baby a ofi bae efrema akwesi wusu asante achim banso okay eni e ha boko wo na onam pamcho and we dey boko me papa the friend kwakufa no ko Italy 89 na oba mvaza oba Ghana 99 no ko year ben 89 okay na obeba Ghana no 99 na mbosumi nsiam no befa oba bi koye ne friend man bi ono nso free oti ahinsan ba wo free Ediabin. Okay. No be fan ko ye. To be fan ko ne busumi ne be pena papa ba Ghana na ode ne ma bae. Ene ka e bae ni ko yi ne ma no ahinsan market ro no. Papa bi fie ne fe no papa no kakabo no ye. Chiame wo kropon hin chiame no. Ne ko yi ne ma no. Nti yi ne ma no wie na. E papa ye se yo ton ne ma no na papa ye se ka no. On ton na yin fen to plot no nsi dan. Ena e ko ton ka no. Mene papa nya na so papa nya ma na odi ba na ka ho okay to mene papa nya na koton nya ma no sa ta na yire no kwa beche bosu mienu pepepe na papa bai koton nya ma no na o ko top plot me se me pe kono ngo kwa so na wona ekuru mu wa o ba kra na nya ma so afa wa odufie o se me papa bai no ni nua we ba na obefa fridge we ba na obefa TV we ba na obefa osu nya ma moton we be yimpa bo de openti no o mo ha me papa do ntu o de ko trafficking no ni pakro oba na wa meto papa na okwa wo mabiem na okoto plot no ebu akwa menhia abandon dey asolo opposite traffic mu ni ebu akwa no se ko dey traffic wo ebu akwa menhia abandon dey asolo opposite ye dey asobo for my see dan ni nya me wo ye pepa no oje plot ye pepa ni na me wo ami nsasa me ne papa na ye adwuma no I want to say sika no sign ye ja adwuma to wakakra and 2001 na me ma me free abroche ba ono so de Ford bi bai ene frozen no ma sa bai leather kan leather ko me na ko ton Central Market ena ono so ko na diska no e ko to a adwuma no so ena ye edan wi na atim me de man ko trambi me na me meti ahinsan na me adwuma na ga junction ti me free obeba no kwa wa ti meti ahinsan e wa pe ena me papa be fa na ba ono ko na papa be fa ono so ne ba
oba ne ba ko pe friend kuku a ono nko ana maame ne wo no na eye o papa ba na se maame ne papa ngo maame papa ye no ade ye mali set bi a chese awo na amba okay enti no afi de me papa aba Ghana na me na wu na efie no so papa na ozima ye no wawu e friend kakabo wawu na na yire friend sister free efie no nkata nya be di sister free yo ebe di sister free o wie no me maame ba nso na me na wu papa maame ewu na sister free ba ye me nda ne kwasi ada no pa ye kwasra me so aka ho na me papa se enkomonko mma na maame ne se me papa nyi ne fie nkata emma obekuma se o magina de na od be chana ire ne busuafo na da chona se busuafo na ha na we se obokotran o chana we se okotran no omo ye kra na benya trouble nti ompen sa na papa se bibia se ukuna ye na ye ntina bibia nso ye se bibia na wo ye manango me betena fia meji me papa amasa last time oba ye no na me so eba asifie wo affordable house nchen ho na papa kotena ho papa ba ayibisa nza da na ye wose na yire no ene na jai akotena Germany oja na Italy akotena Germany ne ba koma aka nko a ento ba Ghana no ntimi nkotena ba bia nka no be no aduane ma no ene ada de ntino betena me so aho ene ni nua ba ne no aduane di na mo bia na wa sokore ma ponchen ho aha no wada eho ena amotete wo no fofi anto ata na papa nso ewuye okowu wo kwa na oba ye ma Ghana no okoba no bewu wo Ghana na oje ne wakọ pension ti na oje ne pension pay na watra Italy 32 years to oje ne pension pay on na mu na odi wuye ena amusi krata mu de enche se wonya awale be fie de sei na mlofo ndom num se ne no amu ntwitwa mu krata mu nwenti no me papa pension pay ne nsaba ka je se ma me ne san ansana me papa nsaka ma me no kama ma busu afọ te se so be san ya ondo ompem papa ezika no bi ompem papa hwe na emu mefie ne de obefa ena me nso me ye ma agen se me busu afọ hwe na o ma anye sa adena ntum yen chesika no ne yen chefie no mente ase nti yen chesika ne chefie no na didi ma papa wu 2019 bepem na sika na e maaye efie nso a me ho hwe ena mo ka na me de meja papa busu afọ ni na life amon meja be life amon na me obi direct me say mo na mutimi ka sa asem no ma ekoban asumdwem na me de ba ha pamcho ye ne ka ba som no so esurade ne ye boafo enti mayenche mu na yente ase o papa time na oba no na odi mfie be yesen a woni fi ya hu say o si dan wa top plot o si dan no odi be yesen just 1990 na papa nso the first time oba ye 95 oko 89 the first time oba ye 95 and oba 97 and oba 99 till 99 na ye share our program na say enti na wodi mfie be yesen oh so far na me bro 25 years e continue be 25 years more eko ena obeton ne niama na ode baaye no enti asase ne to ni mu ye ne niama bi ode baaye ena na ko tema habo ko yi niama no ena mo beton ye abrochie niama na ka aka ho ena mo koto asase no na asase ne kese be say one plot and ne abandon there actually opposite to Abu Kwamenhia okay ena osi edan how many rooms say wo ho edan no flat baako ena 5 rooms na ode garage nso shame our yen self contained okay ena osi ewi osi hwie ye first time sister free you know ekurade me papa eko ho no na ni party me sister free me papa eko ni party man sister free ne ba ono nso ne ba ko be friend brother na brother nso ti fie ho all right ye beba sister free no ba person bi say edan ne full completed ye see area obi tim say ya see area problem bi ni ho bi me area onko ya we man 40 om di ma han nyina om di ma han why na AC o papa dan na ma no ne friend kakabo ne friend na na de ba ne guy ma no obi adi ni mo han san kakabo e ho na o see na papa yi ni ama ne ba na obeton no ye contractor wonye contractor I say me papa damfo me papa no e djuma ogoi no chi tanka ogoi no kwenja hansan de mo pa na msuma onya asa man na damfo no ntino oba ni bibia ona no mo hwe chi edima no na osi ni dan no edima no enti sa amame afri a ye kana semini ni kunu ni kakabo yere ketwa ne kakabo yere ketwa all right enti omo time be na wo step mother no ebe mu a ono so discover share edan a ye kan 2001
ba me nim say woni papa na wale na papa be fa na kwa betwom na ato mo bo blanti no waba wo edma me musa say bia wusika me papa dia say edan papa sha say na waba nte bi kura papa na say beton ade asomasi na owia monya ade say a na nsa mo ye okay nti wo hu say ono so bai na obeton niama no iska ni bi so ko edan ni sie o ton ka kura ni na nso ne papa na ewo faako edan edfi ba ko mu abroche wa omote wale ende me ti ase ba pese me bisa say eniama na o step mother pacho ye friend say mambi ene na Aunty Bea enti eniama na mari bi ede baga na obeton say eye ono papa nyina na de eba ye no ono baga na nti ono bedi ani mu ton ye no mo diska ni bi sai call edan ni mu all right ni nyina na kakabo na ewie efri ye mami efri ye na ehwe dan ni sie de ba asa na kakabo no ye ko okra step free no nko bi sa bi ko yo ba ti ene kakabo na na ko ba yo ba sen oba nsi dan o nyo ne sa say ejuma na den na fi ahinsan ko no kwan wa no okay no time ko ho na oni kakabo na kakabo na ta ko okay o papa man mo ye sen ye me nsa na ba ko wu aka mienu ono so yo ba na bema nti o de wo ye o support o de wo ye no ana ono so twa na mo no me ntwa na mbo ye okay ono no wo Italy enti ne ye ka asem no ne me papa busan fo kwa kokoma bi ababem e ma mo ko ka asem na ma esi nti o so no no okona bro chewasi fie ni bi o mfa ho bi mti ese wona weni abrea wona wo penny ana me na me penny wona ye penny okay that's fine enti no time ben na afei weni ba ho so hu say edan no akwakodi maami ekue fie no ho anase mambi no ho no ma wo ya kase bi ya papa dan ni nti e ma one room nti so tena ho ana time ben na sa issue ni bai me papa wu ye ndi na me no mo nka sa asem no ba mi de minim se fie no papa fie papa yire nso kra se maami fie ndem minim sa bai me papa wu wie ye no aye trans book akonta no o ma nka sa asem no bibia wo o ma nka dan no ho asem fie asem na se fie no kwa ba na bi kra papa no na ade aso na si o me ho no wawu nti na bi abusuafo eni ana mo ye nda na se o ma nka bibia ma sound se papa no bibia sai ke later on na me papa abusuafo no ka sa asem no mse me papa nua ba ko no so London sesi a o se a problem na ko bibi se blockchain mla no ba me na me science kana na ade ensa be kan nti yen twen na man kama me science kana wi a na nke ye ne na ka sa asem no na me nsum se me mpene argument is argument one ne ka o no sa aka mate se wo scandal wo mpe na emu fie no obefa o step mother ne say o papa pen esika na benefit na aka no ompe kura wo mpe na emu fie no de ono nso befa fie no na me nso ma agise me mpene na me mejiska na keje ye me die free menza na sha san na se me nya hwe nje se wo so mpe o papa benefit na aka no ye nyina ye nche bibia wo ho bia ye fie ni ni a e papa e bulay ono nso bulay ono wo baba akon papa nso aka me nso a ye nche na iska no nso ba e kon befa so a che ni bia me mfa ho okay na wo so wa twa papa ebusuafo na bo o papa ebusua na de na wo yi o ma free sa enkomo yi mu a woni o mu ndi nkomo na o mo mpre o papa japade ne na wa wo ye ba no nsa ma bo mo be mpre na mi papa no mo nchi free asante a chemplaso ma bo mo ma maka na no me sheda me na ba ku wo ho me sheda kwa yi ni bi etwen ma ye yi ni wi buka ye buka wi na me de tu obusafo nsa ma twen mo ase ni na akosi entime no miniska medjuma se ntina me sa na mo me bebi a mo beti me nka bia no mo bia nka se ma anya ade na me ka sa ache mo asante a chemplaso nti omo ade omo show interest bia wo edan ni mu say ye pray na ya gibi say bia busuampo be fa bia na eba obenya wo de ewum omo nka sa asem no bi say kuma se fie no bi omo nka ho hweda de si asante a chembanso no kwa uncompleted ye plaster ye boso keke eno so papa dan en papa dan no omo say me nkofa na we be no me nya chide some person ya na ma me science kan na nka abusuan percentage ni we ni no nanka ya so njena ma me sa mba penua na ono wo ba next man fifth waka chem say me ntwen ga ma me san wi a ifie ndi o ma me mfa na emum me ntwen na won science kan ni ansa na wa twen wana mse da bi enya mla we ni scan so ba we ni me mpe ebe wi che ma me no papa jai ansa na o papa free mu ana na mo ya we so no o papa jai abusua mu ni bibia de obi a wo yitel the whole the chance of papa na Ghana for abusua pani obi anim se maame na jam me papa ja no akotena London number party Italy okay ne mo mali set omo ye ne ade no kotun sam ntwetwe mu no de mra bia nje se omo ja ba
se fie sem ne asantema mlum de omajai che omujai che be 8 years ansana mpapa o papa Efrim into that time no papa ne wendi nkomo bia nka se bia ne dan na o si no maame no esika akodi dan ne mu edoso nti debi ofiri mu a edan ne ye maame ne dia so so na we ni efi enti ne mandi nkomo bia a ekire sa asamba akopɛ na sister fie na fie ne safo ewo no efie no nkrata wo no oba me papa ho ewo affordable house ho na obefa fridge wo papa ho nti odne trans o mudi nkomo ba no bisansa abusua na ade na aba ye no wan kotena mu fie ho no na aha no na oba betra na ho na papa ka chense na didi semu na ade ono no doctor treat ne no ma bi nti nti obi wan aduane pa di nti ne so me ono nzu nua ba nie o ko ba bia nso ebo waka odne ekọ ne adade nti no ontimi enkotra wonom kwatenten no aba be di no akọ nti no eno abeta ne nua ma no abeta ne nua nti wo se wa ya ye kana semi ono so make effort bia say one mame afrie ya document na kodi no ho no one ni di nkomo na ka edan no omaje na ne se de ma rent kra obi anje kakra we anje kakra wo se wa no so ntu ho na mo bia so no wanyini on this ankomo ba say wanyini na ono nko na ayo ba pani ofie no yebusuafo mema no nsem mbeka bia na ese meso no tie wo mo meso anu nyina nya asem no mbeka sika ni ntia sika no hwa eso ana me papa pension pay me pension pay wo Italy enti na ofu se busua na yes ayesa no sika na 170 na busua no mpese mbeka no bebele no na wotete se bia we busua ne maame ni edi nkomo ewo behind the scenes say yes show the other papa ne de kosi ye bia atwa so na sign documents na yentimi nje ye pension pay no no de me papa na wo no ne ba ko wo ne friend Lucas o Italy ho to papa ba me papa nua ba okay o Italy wo no na o ko school akra won to na ye ho enema na ade watu anama ko London wa papa maame ne che onyama I say maame na kotna London ko maame no wa London nyina me sign 5 years ni maame ne ba na pa we 5 years ni am by I guess it came in 5 years na maame akwe free na onim se wo papa eba no ono so de nkomo no we di afa wo papa dan na o si we si na se ono na se wotimu ana wontimo no so te ahinsan sisi ono te ahinsan iti hwan mo na te dan ni mu wo ebu akwa ho no me maame no ne nua bi efe na baby o step mother no ni nua efe baby ne ma eno mutim na de aka no edan no enye na boy betim do pla and the boy no up to date we in two no okay efe ni Joe and after that nde omo mutim no de minim obia omo de han wo omo de han wo mo but onko maame akwe free no ho ne nkodi edan no ho nkomo bia me ne no me o sa me maame no na me ne nya aka me ntan no de o zata me call no onum ene ni di nkomo no yemi me banu nkomo ewi akire no enzem be pie akire no na is a side of issue me makase ono so akase adansi ni ne hwan ekwe free anti me kodu mabusuafo nya se me se meshi fie no na okasa me na okay me nko ame nipa ba akopɛ nipa bebre atimi na me kopamo machine na se me kɔhye o majapade nya so bi ti dan ma na japade o me kopamo machine fie na se me kɔhye then okasa wo so ba fie no step fie no na ka kyerɛ me ema ne ka kyerɛ me ba e ba ko na ba na ka kyerɛ sa da asem se ni sense na bobo ba wa no kura na ma me ye ne ntama me ba nche so chanko bibi etimi sie ye be ka so na kura betimi ayo e ka se me anso me jam nyankopɔ ne papa wu ye me nsi fie hoda okay fi se papa wu me ntwa ko no bia ka se bi kura bibi asmesi ma be ye me nsi hoda wonto se e bia nka mbaka se wodie nie beje ansa na nka mekɔ wa makɔ me nsi hoda the last time our papa ba ye no okɔ fie ho edne ni kɔhwɛ ye se bio ne bra okɔtena abrochire boy ye nyina de japade otimi ye ni okɔ fie ho me papa ba ya oba Ghana na wo ye na ajo se obedi ba eboso nwotwe a okodi ba eboso me nsa bi abrochire gi ni pay na waba no first time me kɔfa ni frakra ba ye ne de kɔ ho okay efiro no ni me bra me na wo fa ase ebo nenam enti se wo ni ebo ko obiem se ye den de me pa cho na eden ne si ya wo se unua na ono so abrochire sisei no ekoba ya mo ka ho asem a ekoye se duabo bi abem a ono se nyame admo no wotu kwanti no ompe papa ne bibia bi onya one mabusuafo no nya ntokwa after yi no ena skebia de ye after papa yi no okay skebia de ye na ye papa pay ena mo de firi abroche ba na de ye sai ska na eden na mo nsa kan me se me nua jo no wo
itel vichensa ho na Lucas no so vichensa ho nti na tim se ni pe bia na da na council no nye size the benefits no no mo je bae ni bibia so Lucas na ye ma no nti no o je size kan no bae no mo de bra busan fo so mo fanya yi to me yi ni no mo se ya boka nti na ka 80 million asesen ye me ye nhwe ne kan wasem ne ntua na me nua no se da bi oko tu ni kwa fira boche ba wo de 2 million bae wa be dia ma aka 500,000 nyaka nti ko mo fa size kan no ma ye busan fo na mo fa size kan no ma ye no ena onu jo no nom ko no bom do me ko bom do na me ni ho jo uni ajo ni bo we busuafo ni dia e ma mo kan ho asem bi awie nti wi eche na jo ni so bo busuafo ni dia me na me ye pani na ma mfa me ho amagim asem ma anya yi me na me hia onu de watu ni kwan wasi fie wanyinam ai se nti no wono ne busuafo ni nya problem na ma amba ne de mfa mu bi na de na wanko tai woni anachi ana wo hwa na de no wo ye ne se bi ne mfa kwan ni nti me mo me papa dua okay na me papa nu a me so aye me papa okay bibia si bia no ye de won anim na doso enti no me nim bibi potin pa wo gina so abom dua aye abetimi aye sese okay me so akwa na za atam na homfa no ese ye ne sika na aka no kwa de hwe so ayale na bibisa obende okay enti no me and said you abonde na me de me ntaichi nti efi won mum ye no muntamu hye dango jo no kwa me ni number bi mo mfra me obaga na wo ko enti ne nka bi okay yo ya din komo ya mo say maame bi ni namu ekuafriye ye be try na ye ni ye maame ekuafriye no edi enkomo na ye hu ono nso ne side of the story na ya pe mrani ni bi nso na ye bisa no say e ba ni say ya na unim say we obi da baby a o papa ye we obi say o de ma we obi ntumi ngu be 4-5 months ayen kan real ye nin komo bi sa ba bia se ne will be akokan na ode chewe na so de chewe se na am de bibi will be aba o moboa se bu sa fon timi ko kan will am kan okay who ye 5 years ni mi hu pepe bia do bia mu wie ya mu buka ne ade no so mo de dan ne kan wo se papa ne japade ana ye e ho no me na mkopeja asem no baaye na omo ye se mi nya abotre na ne papa sika asem ne ade ntina mo je ne death set ne ade e de Akoma brocho ma hu se wewu ampanti mi nya abotrema na ma me no so da me papa wu na no Ghana ha ye bedi na watweda da no ni ha nti dana no na ye te se asem no ye keke ka asem ni na wi na dana okoye no o ka asem no dana papa wu na ansa no woko okay nti okoye no na de da mu trimu ni na mo nso ka asem papa penji ko bi o ma 32 years o brocho da ne penji pe no doso osi dia na ye nim no krom ho pa ye different ye sen Italy different papa busia na the chance about Daniel City not okay yo ye guso ebo enkomo ye ni ye nua be ma akwesi owusu e na ebo enkomo e fa ne papa japade a osi papa na free mu 5 years ni e dan a ono a ne ni afi no hu se ne papa esi dan no obi afa kotikwan bi so ya fa dan na ma ono eye ba no oni ejapade anase chefa e woni papa e dan no emu na ye be ko eben ho na odien akọ charistic ye free ho ba ye be frɛ ma me akuafriye na ono nso de onim efa edan no ho no odi ato ye nim eben doko de brenye dem so be dipa enye easy afia ya no ano na to dia no ready no ano no ye pacha yonkwe na medase ewo akonya ode amame Aunty Bea bechia etiefo ani ahwefo nyina mama obi biara afishiapa sade dada ye baha charistic ye de nupa ewodwa so a ye friend Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules and Hindi heba mixture no ewie ehon komo eno ho adanse ane de besomo no do for ye de ye dra ye friend Zahara Mixture and Zahara G capsules ane dikan sa dro we ye dra oba ene bema ane sa uyo best mana wo ho na okọ fichikom na omensesan emma oba bi wo ho so a okọ no fichikom a pace pa no namu sa uyo oba na wotesa na omenses no afini emai omenses no 2 years ni emai 5 years ni emai a edura me di ho adanse akamfo ede ama se beboa ebema omenses no etimi afro ye ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo a infections pa anadwen amase bi wo a na jano jonso ya yawo na obre na ohuna mane asama ensansan pa atiegu na himfi ho practicing uyo ba na utisa edura mi di ho adanse akamfo ede ama sa beboa ene Zahara Mixture ene Zahara
G capsules bema bi so ho a wo wura tokurubo ne mu ama me se ensansan pa atiegu no bema no ho prekesen wakofa ennam yade bi tise gonorrhea ama sebi impempi no odwonso ana obre na ochim ansa na dwonso no etimaba ho a obo se insufita pa na firi ne bema eba wo ye bema na wotesa edura medi ho adanse akamfo ede ama sebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara Akoma FM wo de ya ne se wo be ko ba bie ton aduro bia se eye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bia ben wo se open Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a impempi no wodwale awie no na ye sedie bibi ene nam ne ho nketenkete na ye sedie ne ho ekeka no odofo otesa adura medi ho adanse ede ama asabeboa ahokeka bia hawadwen ebe nyina ebe firi ho eye Zahara mixture ene Zahara G capsules ya dro we eye dura odofo dubra ahodo ane yakeka bo ane de aye se odofo wo ho na wo weak immune system odofo bi wo ho a ono nko ade bia waye mre waye no fo no friend wada sese kakra bia bo se wan ketenkete cold na hanadwen ono nko aso ubonse onya infections a edura obia befa infection ne bekwa emma biem no bonse ono nko infections no ekọ na ba odofo otisa edura me kamfo ede ama se for boost immune system no na wo hoden no enko nanim pa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules wodi ya ne se wobekọ Ghana ha ba bia to oduro bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules ya dro we ayadra so odofo wo ho na ulcer so ene wa betena ulcer tetew ema unya asumdue entimi ma undi aduane a wope odofo adura medi ho adanse akamfo ede ama sebeboa wo pebisisi a ene Zahara mixture ene Zahara G capsules no odofo mentena ho me say adanse a eba fa yenroi ho no yempo age yensem odofo tuanamo na uso to aduro no bi na uso benya wayaresa na wenya wadanse odofo dia phone number si ebia na enkomo bi ho anasa odofo unti bibi ase odi afre ye benya adaje ne acheche mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo number isu twem screen no so to the fa bibia onti ase bia no ye benya adaje achechero mu odofo ye beko ye adura ye fre no hindi heba mixture na say dro we ya yese ebeboa obia malaria fever hanadwen odofo bi wo ho a ono nko de bia na numato na aposo nyina aye ne ya de bia nipadua no aye hyehye odofo uhia hindi heba mixture enu ni adura abeboa odofo o typhoid fever na aye kwankwata wo so no hindi heba mixture enu ni adura ebeyiwa firim odofo bi wo ho a the sugar level no hanadwen diabetes teten odofo wodi fa hindi heba mixture aye waduro enu ni adura abeboa ebe regulate u sugar level no amonya homka odofo bi wo ho a oye dwumaden adwuma oye no ogina ententen eche oye adwuma wo eja ho odofo otisa adura midi ho danse akamfo ede ma osebeboa pa ebe ma opomden na konanim ene hindi heba mixture wodi ya ne se Ghana ha obekọ ba bia to oduro bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se open hindi heba mixture odofo to aduro na odi anom no anopa awia enumere nom toatoa so na yalie bia hawadwen bia no aduro no ebebo wura ni paduanum ayi ni nyina ade firi ho odofo aduro ni din ye hindi heba mixture odofo yebekọ ye memeduro no so a ye fre no Zahara man capsules sa aduro we ayadura ya yese ye de boa ba ma bia se oye ba ma pa na wo ho na wo weak erection ba ma bi wo ho a eduro numera na adane na ayem hyehye because onim say twetwe be koso because ontimi unsatisfy the wife anase ontimi unsatisfy the partner emma na ninje oye ba ma na wotesa no wo ba dabrejo na wo weak erection na ya to din wa minute ba ma
wa dura mi di ho adanse mi ama so ahwe na mi ji aduro ni di a ebeboa wo eye Zahara man capsules se oye bema so na wo ho na onkom won aye mere bema mi di Zahara man capsules ho adanse na di ama wo enu ni aduro ebeboa wo bema bi so ho a sisi yale pa ane na betena sisi yale etete no agena boso bema me se wa duro aye ba ko pe Zahara man capsules e kira kwan enu ni aduro ebeboa wo ko ba bi eto aduro Ghana ha pharmacy shop herbal shop license chemical shop bema wo se wo pe Zahara man capsules wo de bema uto aduro na obanom no anopa 2 enumre 2 na ba wo se mere ya waye ye twetwewo e bon samara ne se wa minute bamba aduro no ebebo awura ntrinim ama wa hoden no asa bepiem ti bema pe Zahara man capsules e kira kwan odofo je numbers ni biem ebia na nkomo bi wo ho anase open no yi aton 0246 34 83 34 0243 34 83 34 0248 56 93 35 odofo se de bia meka no aya mentwe ma yare no embubu ewiku ansa na wakọ characteristic lupa ya dia bedwa so a ya friend Zahara mixture any Zahara G capsules a ya de Zahara mixture no ana mini Zahara G capsules no ebo odophobia abusi immune system no asa to infection bia se bi te se gonorrhea any Zahara man capsules a ebo be ma bia me say ya to ne din wa minute be ma bon samarane any ya dura ya fe no hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever diabetes and high blood pressure e hanadwen other for you pay Ghana ha be bia tonoduro wo de o te se tonoduro be bia wo de yakoho se eye pharmacy shop herbal shop license chemical shop other for benya bi na o toduro na me shop so be ya nanse na abeka se characteristic eduro no eye medase ai obeka se characteristic eduro no eye edu papa ye dase pa eben se won so wa beka ye ho na yegusua ebo enkomo ne nua bema akosi wusu e wa ha pacho wo so papa din ye fra obi atena Italy ho san o simi bisa se o papa friend say abusia de din na de din akasa de say ofakwaku fa ba din am friend different pa ebusia na ne ye different o say na Vicentia ana Vicentia okay Efa Vadanyo City ene papa obi sa me pacha ne yaka no ho me nko ho da ntiminim ho obi na asane me say se me bisa na bia na oni papa ya ye kana semi okay 3p garlic mixture enso eye dro won so a ye dia bedwama nso wo pebi anom ama ho ato na ebusu immune system no o blood pressure no esiesie ni ye e de ama oba ubu nsa na wote yawo bebre ana emba ye a eno ane 3p garlic mixture ya natural garlic ya ene ye chimu nsuo no na ye die gutum se be ya wo betimi anom na etu yarewa ase ede ama odwonso na wo bre ana wontimi enjwonso kra kope 3p garlic mixture ubenye bi ewo pharmacy chemical na herbal shops yina piwak natural ene di edro wonwaso ede abadwamanso opese onini edi nkomo bi ana utududo na wo so okoton a Frepiwak Natural ewo 0248 928824 0248928824 kai se 3p garlic mixture no ewo to a ebumu eho no eye kokko enna garlic na edatwa no ho no enso eye kokko tete natural spices ebema wediane aye debronya bremu ene dada opese wediane ye da competitive natural spices ukodwama so a enkasa ope spices keke kase ope tete natural spices eya akakedro jene enkete bay leaf nutmeg ena yede aye yemfa enchine engumu enti senya wa wosipa wonchine no na ode apete wonam na se weduane na wo ye na abra wosan ede tete natural spices eye no kala enim ena yemfa esam so emfra ye wo stew seasoning de ewo ho jollof seasoning de ewo ho garlic ena ginger enso ede ewo ho ena yewo akakedro yewo chicken ena beef enso ede ewo ho nti yewo garlic de ewo ho yewo akakedro de ewo ho chicken ena beef seasoning enso ede ewo ho no nti ukodwama so amesi today ne body se ope tete natural spices ope dodo etu atonwa for 0245 580957 0245 580957 Agbozo Herbal Clinic esi oye free screening sabre ya
obeye sa de akwa akopem ebnada edi yanimi eyebronya ade hwonko a ode emamo enti sa wo how be typhoid fever junsom yaw enam how usisi yaw ya bema entimi engina so ye yarewa hodo nyina no fako Agbozo Herbal Clinic free screening na on screening owia wa ma enro enso na wo de tun yarewa nyina ase oye ewo ne branches mienu Kumasi ene enkran de no Kumasi ewo de chem so May 5 Old Insurance Junction wha na ubehu omo free Kumasi office no ewo 0553 417752 0553 417752 ena enkran Agbozo Herbal Clinic ubehu omo okwashiman oben ohene na himfie hwa free omo enso ewo 0241 750282 Agbozo Herbal Clinic enti yes I embra yenua bema akwesi wususu na yengusu antoato ahoma no se ebenya maami ekue free a oboni din ewo asemi mu na ono nso abekiremu de onim efa asem no anyina hwe bia na kokoa mu wo papa kra ka bibi kire no but na wo de wunim na yeni ni eni komo se be ya yenyina yebenya enti yegusu a etoato ahoma no se yebenya maami ekue free ewo ahoma no so na yene no edi enkomo a okay. Eti, Mommy, good afternoon. Afternoon. Me pacho where? Nyamia dumu. Yede nyamia sepa, nyami sha nso se waji enso esa asem de ye kana odi ba mu a e wo se ye ma okwan na wo so wuyi wo ho ano senia esi emata. Me pacho uni ma brantie bia ye fe no akwesi wusu o papa ene kwakufa. Ani. Okay. Mommy wada ma pacho uni mo okwan ba so. Ni. My sister and my wife and papa. Okay. Okay. Yo, ordina sema betu ye ni mefa ni papa dan bi ewo ebuakwa na ebuakwa menhia na ye kan nyina waka ne nkrata wo ho ma me ekue friye ma me ekue friye ma me wada mo o sister ne ho nsem ewo asa edan ni mutesen na adan na edan na bedu ho se ono ye ba no oni chefa wo pa chobo ye nkomo kakra ifatu ni papa bia kwa denti kamani. Okay. Bia kwa denti kamani. Enti se me akosinsu se we wa sembia onu me maami no. Me maami ni we buchire ni nipu ena ko hwe mu dana ma eyi na nipu na ka ba bi 20 years ni. 20 years ni. Timi ni wo se ni pa cho madam. On friend maami no we buchire no ne nka na asem na me ni die eyi ni prim kwa na nya bere na mtiko ni achi na nya bere pa we ni mbe bia me tie na nya bere pa enne live dey say akosu su me bom dinu ewa radio so osu su bom do radio ni so a adia bi me ya no we ni da madam na se ni se bia ni papa pipa bia ni mo on fe ni ma no ni ma mi ni number wo mo on fe ni ya bi o ya ma me no wo bia wo ya ma me no ya bi ma me ba cho o sister ya sem na ye ka se on fe no na oni ma sem ni mu nyina na ye ka so na me dai no ye ka so bi na wa mo pa o tie wa e na me ka tele no se fo bom bi na bi na me se be bi be tina no won se no me bi bia ni mo ko me o bom bi ni sa dai le fi ni media kan ntin kan ma da se media kan ntin ni da no e fi abuchi nti on friend no me kan ha ta me kan ha ta bi akoso su be bi na mi bi na me kama me ni hu se pe am be start no le mi e tam cho ya se mi na no ni ya se bia yo na ma me pa cho wada mo ko mami akwe free so no ni dan ho asem wo edan ho asem bi eye o mami bi e na o so ne nika na o mami bi no ne di nkomo e wa asase ho edan ho ne nkomo no be 15 years ni ko ngasa me ho nkasa ho enti ekwe free bam sen because ono de o se na ono na ni nua no day one ono ni kunu na sam bi won ma mo ka o asabon pese obeka no kore ono ni kunu na ye adman number pa ne na yire ni na wabraje no mu ni ha enti ni kunu wi ni fie ni nkata akodi afri ye ni ho eye maami ye ni kasa maami ye ni kasa okay ono ne die ni bibi omo di bibi efra boche ba afri ye ni na eton omo di bibi ombe ye bi afri ye na eye
onua ne man bi na mo ye adamfo emu nye nua man bi no free wono ekofie no free ayi nyina hini na we no free asaka okay adamfo insan no betra adamfo asem okay na kubam bibi eni no ifie no pepa ni won on kaisa ntu on kancha me papa da e wasante achimba nso se onye ne safo onye ne fie nkrata na odi se bi asabe o ka se oni wuni asase edan ho nsem bia no krata no wode ama ninua mambi no o baka se o me de na me se pansanko aha me de na me se oni ni kun dia okay enti no be ma ni free mu me de ama oba no ana bi se na ye no korasem na o ka se unnim krata ho hwe ne ade ade a tam no be ka kire me papa wo ba nso se onye krata na me so afie te ho no krata be na o de ma me papa na o so wa se betimi ne di nkomo no nso a kire mu se the friend no be fa dia betimi ne di nkomo na wa oni ni di dan ho nkomo se wa meswa de bia me no mo ka ba me nkancho me za me de omo ba okay ene ye be ko zien ho na ansa ne be ko zien ho na status wadaro ma obobo ahoma ni mama yen se benya sewa ne ni di nkomo a ye wie zien no na yenya abrewatia se abrewa betimi ne ya bon nkomo kakra zien ye benya no de ya be bon nkomo DJ eti say erade ai na afam de ya ka so olumai on so bi de ya ka ne so mi mun kakra nka de ma afu so ye dia ye de nyame ase yo ye nko zien ye nso ye benya no ye benya no ai se ne ye nyama am ye kua waka ne de onimo no ye benya se wa nso ye nko zien we na kwa de adanse ne nkomode yes manumpe ene ye de bright for because ya me adom Dr. 3 days ye Ziana Charles Clinic Dr. Penino that no oye screening but na de a good morning herbal center for and ASR screening way enti ebia wo tie me wo hwe TV so a screening ya ekos way ekoso etimetim Lumba Junction and all the branches are your woni na asamedani ne onsanka first nobody so be ye screening na or see free screening ba obekọ no na yare woni de ebehwehwe bibie wie be wie ndura de be mo no ambi sika ubetua no ene na nka ye ka se ye ju sika kwa nka ye but insurance se fewrade se we ye no Christmas ne ye wia eno ano no saade we obati se ye bie mu a ebia next year no kra minimbo so me kra ye baba betena se ye screen bie enti se wo tie mi ana wo hwe mi a me pa che otie asem ne ye pa numbers na egu TV ne 0244194018 and 0246 o pesa be kabidi wachi 0246594117 oba fa number ne yanhwa de bi wa ye screen yankopon ya adoma memene nda ebe tie screen ni ne ma ha ho de tie mi ya me ya adoma wo de obi wo ha ne yare no yentumi modi obi wa ne yare yentumi ntudi obi wa se media ne ye stomach ulcer ulcer ne ni bebi akwhye obi wa media no se fibroid ne doctor bi say obey no operation tie operation na ebe ya no kra no ayam hihie ni wo ne mo man bi sika ye de atoso no enye sika ketwa sika ni kum no enti mesem mfa number ne toso kra nchen video no no mani hia me pa yankopon ya adom obi wo a ose me no me ya we no because medical hospital no doctor so obaji me sika say because of sika no obaji me ninti no misuro sa meko yesi yankopon ya adom a man bi sa ya we no for 100 Ghana cedis okay for kra we celebrate Lumba Junction and that's all the branches and the numbers here go so emu bia wutumi ya den wutumi peke 02460244 na wutumi fa na kan di wache na isa o kwati de atie ne obi o ho say media me pa awo na open no senka ye previous days na better na na make say ya anka no de wo ba man bia ba ju sika kakra ba sika kakra na ba ju nkran ye sika bia nanso enna me no ti make say de wutumi fa number na wo register man bi yankopon ya adoma memene nda de ye nimu yi 100 Ghana cedis dan nkrofo mami bi ndi kunu ba na in fact na esre in fact mami ne say sami ka cho say yambra papa no say sami ka say yambra adentia omo say omo artist screen ombe ko bia ne sika omutua ne sika ketwa but omo wie yo mo ko consulting room omo pia bonten no oba ne kuteduro bag ma be ma so kuteduro bag ma omo hwe eduro na omo kutakuta wo mo no omo tua 2 million pe 2 million ne say oba ne 100 cedis be ma so 100 cedis enti ebete wuna wunim wo yare tienie wuna wunim yare hwe screen wo ye sha sefi OPD wo na OPD wo ne ye hwe ye be check o blood pressure tie ehu hia pa akoma no o se ehu sa akoma ne tesen na obi o a otumi ba obehu se o be check ni be we ne be bia ne pressure na na nya asam ketwa but obewura doctor ho no
okọ doctor nche no wo pia yenim edura ya na doctor de ma omo ho obepie no obesan be check no na akofom kama kasa chekra tumi ma okasa yakasa pressure kofom kama enti nyame ya aduma e bia wo hwe me wo kumase ne ye be ye bi wo etimetim pankro na etimetim lumba junction enti senye kumase mpo na say ye Ashanti region kwa de obebe kumase pacho o ba make sure say obenya car e do bebe si kumase odu besi kumase you are make sure say obenya car e do be ko pankro no etimetim ehwan meduma kwan no so kacha driver na say mate na say wa na ode o car ba so make sure say obedru etimetim junction we see etimetim junction so on for mbra Dr. 3 days wo Dr. 3 days when say we besi wo Lumba Junction we see us me ba Dr. 3 days wo 100 Ghana cedis dan ye hwe nkofo mu wo eniyade oba pa nyanko ane clinical yadi ensuo emma wona wonani ye won ya emma omode wohuru wonani so enti obi o frɛ yo say doctor na o hwe ni yesen ane tie nie pa e bia woni ya wo ya wo dia ne glaucoma ananse eso iwusuwusi e bia asade ya tobo eguso no untumi hu ade ye red na ohwe pa wo si green ya twa genesis pa wo si ginyase ya di job a mo sakenka wo si job me pa cha ba ne sa sofo eni no problem oso fobra etimetim lumba junction na yema wo yensuo ni bi doctor be che okwan ba fa so yisu no anapod bi ba huru woni so na yimra de bi ahuru woni so na abroso abosome enina doctor isibisi o mbaye operation ye de yenye operation ye be ma wo yensu ni na o de ahoro enti wo hwa wo ma mo titue otu so obi kwa na ni hu ade ye be suso ne senga kagata na ewura office wo be wura ho be pie no na wo de ayaresa na wo de ko obapa ye be hwe nkola na wona wofo ase we de nsuo ba abosomba da na maame ba ko de ne baby ba wona se de abofrensi ha adwen no odini ko wura doctor ho wie ye odini pie no na abofo na adwofom ya etoda ye nim adekro de airport ya but doctors me ma yera ko hospital utumi kwatena doctor je ne kasa kekekura no ubepie na ho ato sa na nkomo ne tie enti se wutie mi a menim yare ye haw dan ye hwe nkofo mo stroke pa stroke no obi wo ba gise ye mamema na wo clinic wo no bro se mo no ne ade ekọ ase ho ekotam no de ne ba soro ho ye ho ne ya bro sansa mo he ya ye de ne ba soro wo wie na wo manye kwan a ye ba video ama wo hu ni se wo ba ni se na wote ne ye de na bi a ye ba ye bosomi ato ya de no so na wo be firi wo na wo be kɔ fie no 1 month no wo baba no na nka se de si tabiri wu kɔ hye soro wora fe ye ntabiru sa wa wo ba nante na wo de aba na eniyade fo obi ho a oba ye kura ne nsa na ye de na aba na se bosomi ba ko na wo be di adanse wo baba no na ukura pomo no na kuta ne poma na wo de aba obi ho a o se me ye footballer me namu bu ye mentumi bo obi bo obi me pa cho ye de ne ba de ye ni doctor sheda me massage ne kama ne manu nduro ni wie na okofi abosomi oba first na nka odinu ye de ne good taxi mu na ye de be so no obaba na onu akuta poma na onante kama eya asam de eno na ye ka cha wo se memende de ye nimu yankopon ye adoma anopa 6 na ye bie clinic no me pa cho wo wure mu a make sure se ukura wunsem 100 Ghana cedis pe tie titis kan 1 million nanso say ka ye first no a ka obetua kakra no kra yesi kekese bia but yame adu me de we 100 cedis obi wa semi wa akoma yade doctor sa hwa me ya enko e bia na nkomo na wani padua ni mu no adeda so omo deda sa no a de obeye bia ni ho a ho beto enti ya se break metiluma junction yama wuduro sa wo ye be ma oba pa bi wo ye be ma na wo ba me ma wo secret bi se duro bi ya fa na quick start we de ketewa bi na me ka akiro wo be dura wo se me pe mo edu na fa na quick start quick start na bia wo ye be ma o mema sub out of form say say duro ni na 70-year-old man bi ba yo ba challenge ya oba na wakeka na atade ahyem kama sa medie but bra okọ no ne wotutu atade na egu so ni na ne sa be ma na epeja afontumi nka atade ni hyemu biem me pa cho wo ya be ma o mema ya to form say tim be ma bia doctor bia so wo mema eduro ye de nya mema nya ye ma o mema yo no ejina abanane enti wo ba bisa ye duro na ye fa ne se quick start ne bi emma be ma mi gina abanane ankasa eye ne yiri ho adwuma onso wo ye oba wo ba secret bi na mede ma wo ye wo aduro bi e fa ne mate aka wo so se nya ma wo bi na wo ne be ma ehia wo mpa so eno ano no be ma ne ntumi nko be bia bia nti wa de bia ye ho ade bosumi ye be ye ho ade na wotwe ye be ye ho ade afisa ne ye be ye ho ade nanso yen ye no wo de be ma no krokro no enya hwe dagya ne wana bra ba gi se eduro ni bi na fa kɔ na to bo ase doctor be kire okuna ba fa so be ye eduro no sa wo ye kire wo eduro ni wie pe na sa wo kunu ni bu efu amso ye na no adwane ma no na de no ana sa de no wo nhia wo mpa so eno ano no mate aka wo so ebre ni nti me sore so na mom tie ya me ya adoma wo wankran na wo hwa me a enkran old ashore my tie old ashore my wo si Mercy wo Alloway Junction
ye be hwe ayarefo wo ye clinic wo ho obi so wo ashama no so make sure say ubenya ka e de okotulaku na ka che ni say papa me pa cho me ko doctor 3 days wo Christian village odudu Christian village anu anu no behu yan afi wo kaso nso akaso no nso so Bretuba station ana Tuba junction no so na be fa ka wo bre mama Africa junction we ya branches ni na eye screen ni bi na we eye Christmas bonanza a ye de man yetiefo ene ya hwefo ne ya yarefo enti for winsem sika 1 million pe fabra oba pe de enti e de number no atoso na numbers na egu so ne say oba frɛ na waji wo code anasa oba frɛ na wabɔ wodi ene baby a wo firi ba oba ba na wakɔ miesi wo woni obi am pere ho meme na de ya nkɔfo ta akɔ eye sister na funu na wewu na wo kɔ no wo mbɛhwɛ wo yare wonim da next wu a eba ebia na ɛyɛ wo bɛhwɛ wapɔ omedin na gya funu manfa ni funu nkɔ na wo so bɛpre wapɔ omedin etimetim lumba junction kumase de no me pa chɔ frɛ yɛn na yɛn bɔ wodi ene baby a wo kɛse firi ɛno an yehia number ne yɛ 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0244 19 40 0244 19 40 ofre no mesi mu bia bacho ya bejo ne ya register o kama said ye be ya memene na no pa wo baba no ne nipa dom wo hosen kra wudi wo nti wo ba ya na ye hwew na bibia aya kama osoro nyamo kase no nhira me ya no e be hia wetimeti lumba jo ye das papa nyame e hia de ne ye house lawyer no pressure wo no so wo court pa so edwuma no ho denti no ene so pese oboa ye ni ncheche wo nti no ogina so wo kasa nyina no ogina so lawyer kwa ba good afternoon papa ye da ya ko da so ho ye de yo yesu adom yesu ye ho ye na ene enkomo bia be fie ha na we de gise wa oboa memra ne sesen ye nua be ma baako akosi usu ena odi ni case aba ha say ono kai se na ne ni afi be 2022 23 roko no yes ena hu se ne papa e si dan e wa abua kwa na ne step mother na ene papa ni na no mo wa kwantom nti o mo ye adwuma kakra ska beba no na mo di abaye edan no ho kakra mo ma ye dan na wie be 6 rooms na wom ene papa na free mu na papa na wu 5 years nie ye kinkan really bia papa ne benefit a wasan konya e wa abrochire no em se before papa ni bewu no na oni yire na ware ni mo aye basa nti no oba no kura tu akotena ba bi me so no endorse forms bi wa abrochire ho na omutimi claim papa ne benefit no because of say aware ni mu nsem nti no ma me ntimi en sign ye e ma say scan no e medru ho amabutua ne nche ono de scan onye interested in scan na mo madan na ono na mi afi na okoye adwuma e wo ho bia na ameboa na ono so koye adwuma obi bia nnua kra okosua bi cement na okosua kakra e no no say e dan ne chafa wo because ma me ne papa no sabio awo ambo montem ono na say so ye ba panyini bi nua ba ko no so akotena bridge ono so wa ye okay nti ono onye interested ono no wa ha na obre nti opani dan ne papa japade no ye ni baby apepes ne wo sese baby ono nim se apepes ne wo no ho no ye frɛ ma me no se apepes bi eni no ho nti on frɛ ne step mother no na won bisa no nti we emra no esesen le aboa me Wow, this is a very interesting case. It's so papa. Okay. And we have to start from the basics, no. Often a stepmother, no, not our really my basa. I need to find out. Okay. No, me jai. And I said more. Traditional media when him say now we no me jai, but memuno abrochire one day. So one say we want to try and crack them. Yes. It's to the it's a area you can feed me. Maybe a bit here. I sorry, I sign marriage certificate and all of that. So once I'll be found, if you the hour you know, we do hope you. If you put the own sacra command the corner, what I see here until the Marco court. I'm a court that you will be married, you know, with an order of dissolution. Here I'm divorce certificate. As I know the until then you are still married. Into your stepmother not going to see and maybe but about a down piano. So remain they are so married.
and so if they are married, they are not a check. She's the surviving spouse. She's entitled to a share of the property. But also so now a surviving child. And she's also entitled to a portion of the property. Say, once you find out, if you know, no one dear. So if Papa see, then only stepmother no, because also a child. If the stepmother, a child, or any other children or they share that property as tenants in common. That is the case Okay. But say a stepmother no, papa no class boom, then in the mind of the law no, they partition it they half a man stepmother no. Not half now can I any papa no. We about the charmer stepmother me any of most okay, but lawyer teach na homa mi o. Say you establish say papa no kwa na esi edan na surviving wife no ewo chefa wom na emma no enso wo chefa wom. Na say you establish so say papa no ene maame ni nyina na contribute ye edisi edan na ye beche dan ni mu mienu ne ya maame ne fa. Ye maame ne fa wi a efa na aka no ne ya san ya chemi di ama emma no any a urine beam, right? Okay, Patrick. Because the point you say the property now deceased husband now yes, this is one near the Bian can want it. A set or you are not say our asset, any enquire or make sure maybe time in Bian say so you know not asking quantity she's entitled to a share. And then also because of me man and found how young or how old are we, they are also entitled to a share. Okay. That's what I'm saying. So if you know, you see that couple, you see that couple and I say if the party and papa papa no you see that couple who see it there and you don't know any manager and media say almost the fact so much and thing that's so yeah so we are the so no a one if we also so we okay lawyer yeah that's a powerful a hono no tia o kan na oboni trim kontem say hono fa na ye ne de kakra say no ye nim baby a dan document no kra e wo say surviving wife no e wo akwantuo mu enti in this case no the only child here no e interested in papa ejapade no e den na e wo ho e man is saying for him. Okay, that's what papa no not if you papa no kotna ni nua nchen wo asokore mampon according to ne bay o se na papa no se be bia dan no wo ne bu akwa manhia ho no na ekwan wa na ne yire na nko ne betena obeye aduane ama na edi ni ade no yire ne nka no ho nti ne didi sem nti no ba na kotna ni nua ba nchen ewo asokore mampon nti efie wona aka se de papa na nhye da aunt now because I couldn't do some near dainty. Okay, but even though once now no or yet to say the feeling media or you know or both feeling hooker or both or you be or so you know someone to see there in all of this you don't have almost only documentary evidence say land no we do not any dey wouldn't need a dying any assassin any womb right any dey wouldn't name any womb any dey also nim but on him say the papa dey niama bag Ghana no or ton wie mo koto assassin no mo sha say so mus na ne afi kakra it's not one and papa nyina na dey ko ho fair enough so no you need to take it say the act of possession now no the home studio one can the papa exhibiting perhaps that would be enough because we say ownership possession is 20% of ownership and it's the papa no so obviously if there's no dispute about that we say legal education not legal advice but yes, I'm pushing into legal advice okay our advice say to file for letters of administration or the
was serving stepmother. Okay. So I am a Sabia, baby, and which administration, I apply, yet the say cosmic grant here. It was about if you corner for 21 days. If you're not in dispute now, no, right? Exactly. Okay. Exactly. For 21 days. It will be a social for a interest in feeling or better about the interest or rule. No one will the document about the prove whatever interest or rule. Okay. It be a sabi. None papa no only interest be a feeling when they can't take it. This one now. You know, it could be that it is legitimately the property of his father and the stepmother, and not just the father. Into some of these things, you need to take the step so that it can shift the system and then get the results you are looking for. Into definitely the stepmother, you can't go and force her. Of course, you need the one who is going to show you. So stepmother, the cracker say a dining document any no why. Enya hwe na eno no sa ne ye bebe na abra papa yi we nya ne chefa wom no na ka say okata enya hwe okay me very sure because on the do no no see ni ho okay I mean what can you do okay. The best you can do is in order because we say if you know who GD won say papa fee I say papa fee nko ade we o papa ban ko nti o chefa wom okay so na mo dey box out sefa na no be too at to fit your better account so end the council me Matthias papa Matthias pa nti no in whatever case it is no ono ntwa na mo onko court ana onko pe letters of okay yes on apply for letters for papa do me obi any no 5 years ni o se en kan we obi a okay yen kan na say we obi any no different o si yen lawyer also my non perfect no o si yen kan ye ana we only da ho na yen kan wan sem bo obi ambo we obi so asem kra okay so then he can apply for letters of administration or a child he is a competent person to apply under the CI 47 okay he can apply for letter of administration in his own name in fact now all Mr. Madano and to notice so consulting lawyer or man or catch him exactly how procedure yes then he can go and protect his interest okay it's no me pese yen sisupi ema abrante ni bia obi a wotie yen bia na yen jaw because yen say the pressure no wo pa say ye establish say papa no esi dan ni bia papa ni contribute to a dan ni bia papa ya oti ye ni ye ni di nkom irrespective of the age no or what chafa e we dan ni mu exactly okay so it will come under the PNDC law 111 okay the PNDC law it defines a child as a natural child, an adopted child, or even recognizing as a child. There is no age limit. Okay. There is no age limit. If you get 50 years, that's all the people know when you're just like, I ain't got a way to be. You are still entitled to it. Okay. And then also, you share 4 categories of persons. Wives, spouses. Spouses, which is the husband or wife, right? Yes. Children, parents, and a customer intercessor. Any one of those individuals, this may apply, but there's an order of priority. So I'm thinking, and it is a rule. You do the idea now. The year one, it's sign the year no, and compare early. In your back now, my name or one man, sign my name. If there's a number with the couple, my and I say, okay. And once you have cleared that part, then you have to look at the property. Right. If the property is jointly acquired by the stepmother and the deceased husband now, then stepmother no a half share in it because you can't also get a if you don't have to change, okay. Half now, yes, I check. Ama almost any me patro you. Lawyer, that's papa, Panyami, and Shawnee, the Bia, your friend.
oboye menti afishiapa ede ya ibeshia odi afishiapa afishiapa yeda say eti lawyer Kwame Ba ono na yedwumedi ayedi e ba no legal issues a ye freno na oche senia emra no esitie nti wache senia emra no esitie na mamemfa maboafo nkrato emfem na ansa na no show number si eto ho enche bia be activate em phone lines na wo so wafre ye na bia wo adwenkyere bia odi aba 0243 114497 0243114497 and 032249803 short to enche bia ye baby phone lines na mosoma baby na yanko home sweet cereal legume mix ho omo na meka se enra Akoma prisons achede no omo beche ye Tom Brown se yemfa enkoma ye nuanom a omo wo enadwefie no nti home sweet cereal legume mix ye damase nyame ehya mo pa ewo de mabeye ede aboa Akoma prisons achede no we ye Tom Brown wheat emo na soya beans na yede aye utimi edi no anopa awia ani enwumre odi gu nsuo ma na wa mix ya kafra 30 minutes esija so aben ope si chia na odi biegum ope milk na odi biegum ope nchina na odi biegum ompemu bia kra na utimi di ne saa esanse ede ntina ye home sweet no cereal legume mix no ubetimi edi na napa ewia na enwumre we age limit bia enna ho se akra onye di 6 months ekodia utimi dibi oba onyim utimi dibi oba o manofo utimi dibi uya akokra uye panyi whatever age uditimi edi from 6 months eko ubenye bi ewo poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa offenso tanoso na atonsu ubenye bi ewo mia ne supermarket a etwa ehia ewo baabi amabodi ni nyina opedudu atu akoton oye school na opebi ayama woma students ni edia for number 0246 697358 0246697358 and 0546921728 0546921728 my uncle Glam by Tina Makeup na Tina on say si oho ema oho nya fe baby awoko bia Christmas see festivities see e wo se wenim eda ho nti wo po bia ma na si oho ama ho aye fe na o confidence level na kostro dia e Glam by Tina Makeup obey your makeup send your name city or color city no obey ni pepe e the amount 0544 466280 0544 466280 tina friend baby awo bia no oba be siesi ho ama ho ayefe na wo de akoba bia oko Tammy Delight enso se bra ne bedidi ukite ska 20 Ghana cedis a fre Tammy Delight obema weduane edi ama ho ato o commercial square oni shopping mall second gate no na edi enhwani mu say yam fries french fries fried rice jollof rice ahodo ni nyina ko Tammy Delight ne ko didi ewo honnom say opese udidi wo ho opese place order na wa obefa ana say yenye delivery baby awo bia ne fambrɛwa akwanya ewo sa bre eduane na ye ready Monday ekopim Sunday de bia omoye edwuma frɛ omo ewo 0552523530 0552523530 and 0548327673 na ye kai etiefo nyina se nyame ya doma echina ye ko central prisons akoye ye nuanom a omo ho no adoye ebia na enenkoa na wutie na opese wo boa ye se ye ebro emo gari beans toilet roll detergent disinfectant ointment skin ointment ni nyina bi ensuo bibi bia opese ode boa ye ema ye de ko Akoma prisons achede no akwanya wo ho opese wo ye wodie ni sikam nso a ye so ye momo number no e 0530 507849 0530 507849 Akoma prisons achede de modi abreye nyina ye damase afei na wutie na afei na aka wakoma nso a akwanya wo ho se wodo wodie ne bebreye na ya boabo ne nyina no echina de no Mass Central Prisons na 24th ene na wo trepepe yakowie ye bronya dwumedie ne nyina wo Menhia Prisons na yakọ akoye omadoye enti membra kosi osusue wutie de lawyer kan nyina na uso musen anza mo na munum mla no ntino de waka bia metrase oti ase enti o se akwanya wo ho once a wo ye papa ba ne nko ade emfa ho ne wufia wadi enti wunya lawyer ni be kire okwan a obefa so se be ya wo chefa e wage apade ni mu no won sabeka
nti abotoye ma bakakra de aka ne ye lawyer na obetu anamo no okay enti pacho ubetimi afra yen 0243114497 ena 0322498035 na enkomo aye boy se o papa ejapade ekwan be na wosa wo so fa so a wonya chefa ewo o papa ejapade mu no na yendi nkomo. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Oh, hello. Meet you. Yeah, it is so, Mama. Hello. Me pacho utie o TV so ama TV volume na enko from. Hello, what you gonna? Me te won kapa. This program na me say ya me bo sabo e ndisa. Na me say me papa yi. Na papa yi ni. Na bisha. The boss we na be 9, the day we are is at the 7. Na papa na in papa yi we dey at your first of the place is at the say we are between. This papa na yi. This papa na bi so fun na e yi aka ni papa ba ko aka da ba ko pa e yi. Papa no aka no wa te papa ta ta ma namba. Anu namba. Ni je pa ni so ya. We dey just so nya lawyer. Enti area ye the production number no ebetu dwa. Anase number na wo first say ya na about 3 assign free na ye ma lawyer na lawyer embo awai na hwe kwan abeka so obenya papa ejapade 0243114497 0322498035 na yembo enkomo emfa ye papa ejapade good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho odi baby akasafi. Me pacho me di Ibrahim ati me kasafi teach man. Then is original capital. Yo, Ibrahim ye tell na ma wano so kakra. Me pacho one thing is o papa ejapade e wo kwan se ejapade no bi bia e wo hodo a. Okay, no obetimi nya lawyer na ka hodo amano. Na ka no lawyer na tu ho na mo na ka ba bi o se mu de ko bi amako wi de me stress ni nya be ma na sem no mako akoma e fe ma mo ni lawyer se mu de ka mo lawyer emma no emma we ere be ya ka ja pa bi no se de mi se fa yin bi a no no so mi se bi nya ka na ono so e de abele bra mate ye da se o ye tu ho na mo na ya hwe mo ye betimi abo no ye da se. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, me pacho di baby akasafi. Me pacho e plan ko pi wa ti le kasafi a popapu. Yo kwa ku yetio. Me pacho ye nya be ma na so no di ba oni de me sirawa munyana mumpe bibi emfa ma no na ni sanka abusia ni yasa dia ma na ka me obetma ba se papers no wo ma no na omo pese on se be ma de wọ́n yín bí ṣe ni bí oníkwan ṣe ta ọdún tó ó papa ẹja pàdé ẹ̀ṣọ́ ànáṣe dídí sí àbá ẹ̀yìn àbàṣà nti mo bẹ́ẹ̀ ni sẹ́ mo mú wa ẹ̀sìlẹ̀ mu àmú mú wa papa ní eri mu yẹ́yìn náà ní ẹ̀rẹ́ ní kùtùmá sí àmú mú wa nù. yóò yàtọ̀ ẹ̀. mi yẹ fẹ́ mi àgógó pé papa nù nà mo mú wa nù náà mi sanka èsì nà màá nínú yẹ fún. bẹ́ẹ̀ yẹ ká jọ status ẹ yẹ kọ ọ̀nkọ̀ọ̀nkọ̀ ọ̀yẹ fún sẹ́yìn ọ̀nyẹ́ fún mi fà jọ. 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, mpacho odi baby akasafi. Doctor, we did the Abeku, Mukasika. Yo, Abeku yete. Mupacho, this is the player of Bank of Ghana. You are back to catch your day. But you have to Bank of Ghana. You pay about 50 years. Never pay. Papa, you social security. Make a someone, make a someone, you pay so the diamonds, make a sound, a someone. If you are coming, you're just mental. Your pa about 3 and 1 fair number, you're fair, yeah, why? Yeah, that's Yabeku. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, maybe I told you maybe I'll Kasafi.
Daniel Pacha on do a farm pa ma on the so why? Okay, I feel ye too. That's one when you do say, you prefer a Japan better. Because we are not in the over them our own. The lawyer chairman na commercial lawyer won commercial lawyer na establish say your papa para na ejapadia no so your papa ejapadia lawyer betimi aboa na wo chefe wo no nsa kan why you papa dia ba na isi na isi sa na yan kala na isi ntimi nya wo hwe anti pe lawyer na your papa para na ejapadia lawyer ne be boa wo na akwanya bia wo so wo de boa no ma boa why. Okay, yeah, that's it. 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho di baby ao kasefi. Me pacho femi Jimmy B. Meke yetio. Na je ya ni se ko fana to na wo ye kan. Ya chese. Sebi we bi ni papa me chi no ache. Papa no enyambo bi amboa ebara. Nanka bege tipe bi senka ono abo ni blank he ya na otu nse nyene mu anko mu. Ama no. Enti ye best stress papa no bra no kan akoma tun ye na akoye quarter warrior no. E wo sanye tie. Quarter warrior assembly wo sanye tie pa. Nti le bushafo ni so say wo be di echire. Enti no ya meka no say oni abotre bebre. Okay. Na oni ebusiano nke ebusiano for montana so ebusiano amboa. Enti no bebi odi abedamu mo na bia mo betumi ayre. Aboa. Na se bi bebi suna say amboa no so ntumi ade na mo be ye ntumi ye wo hwe. Enti no ebefre na me say ebeka oba na akoma. Oba na akoma na oba no wenya sympathy bi one man ne chepa wo mu we chepa we mu be be bi ni tira to that. Okay, because it was a woman ko yi man yeah, that's se mama nyame e shop papa. Hello, good afternoon. Hello madam. Yo me pa chow di baby ao kasefi. Because your friend Ralph Mikasafi Kaswa. Ralph Kaswa pacho yetio. But the damage Chinese for be for good 23 years. Also there a different case well. A different case the number we are free about 3 and pacho free. Na ye no ndi nkoma ansa na why? Me da see. Good afternoon. Yes dear, pacho here. Yeah, Captain Lebon. Your Captain Pachoma already no volume link from say TV so a. I'm ready. Men ko from kakra why? You must. Captain. Let me come here, Mr. Oh, you are home. I call up bread. I'm one papa. I'm a man Japan. But also I'm just and never. Engineer of the tree, who have been here, who are Japan, who is cat. Who can be classic acquaint. And to make a car for man and also someone who might have can I had that. And only I don't mean you can cry 2 more days. Lawyer, you. Now, yeah, it's a captain here that's in. I mean, shall say they be out here. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby ao kasefi. I'm Pastor Kasafi Ablikma. Yo, yeti Udi. Pastor Margaret, yeti. I'm Pastor. Me Pastor Ujaya. Yama di Ujaya. Misita. Oye abejuma. Odi ye ya say e bi se kon ko je won ko je man. Se ni no di di kan. On person of akodi. Ene enkwafo won sem hihye mo ho pa o je say me specialist lawyer e de mamu na lawyer ko abe ba wo adwuma wo adwuma je say ye shada de online to dwa no mo frɛ no ko di o on papa japade e fama wo mo 0243114497. Good afternoon. Wait to me engineer so kafra.
0322498035. Good afternoon. Good afternoon. You. Pacho di baby ao kasefi. The John, Kasefi, Kakradi. Yo, John Yetio. The promise and all confirm. You are going to get at the end. And you did before. Yeah, so you can I don't perform the rule. You don't exercise I don't know what the party. You know, money and mamma, because you I can't be the party. Back on far. Everybody. Sometimes I'm African. I'm African. And you say, Mamma, on chest, no power about any man because Mamma is a bit of a room. Then I will pay, I will come home. It's your Slovenia interested. I'm a man being interested. But I'm going to get at the tail of Ghana. Son is getting it. Because I don't know and not come upon the tour. There you are, and your bedroom, and your bedroom, and the baby will come. Now, man, so break now, baby, I'm free by. Okay. You are friend, man, one share, no father, and Kennedy, and mom, yeah, not the mom. You the man after the next 20 years, 30 years, and a career, and you are friend. That's Papa. Come on, Tony. That's it. Good afternoon. You, Pacho di baby ao kasefi. Man komada. Kaswa. Edi near me the rough. Man komada. Pacho tiasu. Yo, Pacho chawadri. Okay. Maybe I know what to see. Mama, the same thing now. But the or the family, so I people from the Brabant. Oh, why have you keeping sicker? And that's why I'm going to why answer to you there? A case. And the money I am called with saying there, and you're planting. Because also I'm only then you know, yeah, sisters, like I said, them and then I didn't think that you're best shown the land with it. I'm going to one at it. John Lucas on the Nobla, he can a back a couple of the bottom, he also on play, he can open down. Only system is he can't be funner, no open up and down. In say, I get one only yet, and them and one. Yate, a radio, I am Mobona, Yakoma, and France Nancy. Good afternoon. You, Udi, maybe I'll Casafi. Maybe I'll say, Kotobabi, yo, yet you. Papa now, I didn't answer me by the Papa looking to our Buanipa and Kimomotia and Amusha and Mumuan. Okay, yeah, that's Papa. Yeah, that's it. You try your honey, a boa phone crats or your bar. You ever baby program, no, and you will be in fear. You must say, one chance or a bano. One chance or Chinati. Oh, no, Debbie. Ubet me in your bed 3 times. And we are trying to. Oh, what's mission is to say, Bia month Nimono. This time, Enna, I dare not ever because a man if you are how you would come over catch or say. Obebu nensa eno nya sa experience no obi wo say in the middle of webu nensa no eno nya sa experience obi wo so say webu nensa wie no eno nya maybe sa papa so for sa niam we say nyina wonim in the month no again na ya see in that month now say around this time of the month no possibility so be experience no adian say the etian say on chance or ba no on chance or chinachi o onu ngukia point debi anytime be at me ba I don't need you no okay anytime be when you ready why ready waba wow nti o sorry sana ya wo hu dai wo said you know ego me ho no e am sorry say na me watch cry bi cry chere me say me fa nche me fa mbu nse fa mjale nyama ya chere me e bi ni de nche me fa mbu nse mu njale na me nkwati ye fa zen abe na de wa abe ho no ya mi abi na ya say nkwati
my baby. Now see cross now the two as no cry na enu kra na obeso okotie na nkasa fe ye be call Dr. Grow Fine ho ye wi a obaba mo ware enkra so mo ware empanyufo na so mo so pompa de efe so for na de dia yo ni aba me da shi na me che wa me wa kwa po we first question ade no pem ma no mo ho efe say se obi a pe de efe na so no so pe de efe papa mo kra de mo pe de efe che nipa God go punish them. God go punish them. Pedi e feche nipa. And me be sound sem papa. Yes we be ya no pa. Yo, entimi show ene de wentie bia wa ha wo ho. Wo ye bad time na wo be wo a. Eniama bi wa wasa wo ye protect wo ba no. Se be ya sunsun bi ntimi be ware na me be di kan akọ. Me nia ja Rastafari ja. Pacho di ne de say. Pacho from Francis. Francis dey. O kind fully. O kind fully. O yen krani. So ewo Akoma 87.9 na mutie Akoma mu nsem na mo hwe yen enso ewo Onia TV ene ye nua bema Akoma mu nsem dwumedie no so ne nsem nyina eye opapa japade na akodi ne step mother ho de chefa ewo mu no na odi abase ye nyina ye mboa no na ye hwe kwan a obetimi age sa ejapade ni bi na ono nso eho ato no na mayenche uska eye cash out mayenche uska o phone na kita no dial star 439 hash star 439 hash na wa pick number 6 no Akoma FM o pick ya dodo apese utwa no na wetwa de obetwa ba ko bia 5 Ghana cedis nti dodo a ope bia no twagum na wudi Ghana Akoma Sir John obeche skani bi hotoni best Akoma mre eno so oche bi ho na Akoma Sport ye sorry a na ebusua panyini ebetnasia ono so ebeche bi ho enti twagum na utwa obedi 500,000 1,500 2,000 enkofo edi kosa enti wo so edi bi na oho ento akwesi mame ne wo enwie so far de yakane nyina na ye kasa ne mu no before abekono wo ka say omo se papa japade ne ba ko bi wo baabi anka kone kofa no ne jai we no sana kan pese meti ho na siye no mo kan efie no se kan sada nke fie na miensa ba ko odi aden okay e ton kan ya de ko board na so mama me no eye Aunty Bea okay sa tam no so papa se fie ngwa osi 95 ba me ye ka se ekura se de woni efie bebre ho ya kwa ye da tim papa anye okay e na ogya ni nyina ba ye we ti na anu ye ya papa bewu owu ye kwa ye di na wocheda na egbo ofie no so ewo eyi ho asante achemba ho de no mo sinka kone ko fa no ekura so de ni nya kurom de no na wo so pe kurom de no se ana me nya adwuma ye aba bia me da kura me adwuma kura na eho no se wokoye na wo de ma han a emboa wo na eho no no wo je se wo de cheche ewo no nipa oda fo ade so ye fa ncheche dodo sa na wo mpa mo han dan nipa dodo sa na wo ma obi e konkra ko pepe de ni kuma se ko pepe de nti okay o me nyewe all right ye wi a ye be ma ne lawyer edi nkomo ni ahwe kwan obetimi abo Peggy Aunty Bea ye wi Aunty Bea ye nhwe ni sei de menim ni se enka oba de okwa aware a na ukoto emma wo mu a esanse na wo do be ma ni nti na wo gitum so ne be bobra no abra wo ma na wo senka maame no ode mmofra yi ana bra yi eka ne ma wo ne papa no ewo ye wo ebi amba mu mpo ebi amem enti di ebiem ena ni nwie ya wo frɛ ni efi ye abrante senka onya access to ne step mother na enka ebia enka wo ndwane nyede embeto wo enka wo frɛ no nka ni diem bo mi na me de me yehwesofo yesi menye de menhwe so nti Aunty Bea mesrawo me ne me sister bekasa se akwanya bamu a mema me sister so ne mo ayeden akasa efisa me sister ne kwa aware me sister ne betimi acheche nsemu ya ache amo ayeden wate ase bra me sister shia nipa semesi na menye de na menni wonom nti Aunty Bea me de me sister se menhwe so mawo ba owo traitor o de ma no wose wonnim na so wo bɔ me din wa asem no bi ma ne papa fie na sister wotie o eya birthday papa fie e na wotie aso sa warije ya ba na papa ne ntia sa papa ne wo ma enti bibia papa ne maame ye bia no abrate wo mu chefa na wo ba e wa mama be wo me mpem na ekuta na se me nya ne so ba e wa mama be wo ba papa no wo jab ma wo akire enti yenya ne me wo nyina mfa mama me na Aunty Bea wo de be kwa na enti ni nwe o ba keke nyina nim se o kire bi se ni nwe ni no obedi na ade
But on can was a dear Shinyani dear. The idea ye a woman on what the Benkum Nedge. A brent was suffered as one papa dear. It wasn't mammy or Yabuton or Chichiremu. Would they want your beard to them? And the ma baba begum. A brent only maybe I was here. There be. One inquire of us already dear. Also said any tell you what power pa, and tell you that I bent over on Aunty Bea. I have found when you have a so wouldn't you not open me was 250 on not ranting betting him. So, or 250 and I say, on my asumjeba, quite over first one in Yana Bacassa. I'm an in Yana Brante Yakasa, over Pedapadi and a crash a minion she. Me bagana, your best in Konya, dear Bushasa Fata de Bemano, dear Branta was a Fata de Bemau, over Pension Penaka Itilino, Meshana Bibia Mobiasa Canadia, Cabrante Konya and Betrayal Highway. Okay. It's in one gentleman in our Branton, no one is standing Cassa. Na die tuochire ne yemfa nkɔkyere na yɛyɛ mana yɛyɛ dadudante bi yɛyɛ mana broso awunya de ne yɛpɛse yɛsoa ne nyinaa abrawu a Aunty Bea 6 feet minimum obi o wanto wu yɛ de de mehyem no ɛno na yɛde ne hyem yɛ pri ne nyinaa Aunty Bea fa ne yɛde korɔ ɛhin fa ne yɛde korɔ wo ba han kyembe hɔ adeɛ sa me se da no me checke mempa me checke na the whole week mada halfway Empa kese ni nyinaa esu yɛ preja padeɛ sa be shit ni side ne de like see because madam one way na ache Aunty Bea yesre ma me yesre no o ji say onu akasa papa na busuafo no so emboa case because akwa you say ni mabusua ho da bi me ni mabusua yese ajebi wo ajebi ti ase ka de da wisi a Aunty Bea eyanwom pa dana papa da adaka mu na say odampa mu no ena obe so wo su obi di hanki epepe wani asa say oboa ma papa nko hyemu wie ekwo na wo wia obe say yes abusuafo na wo se wo papa abusuafo Aunty Bea omo na wo sa na omo nta abrante echi no nkoje no be de anya bi omo ta boga echi se wo ni we wo to wo ni we ye se de o ye de ye to nwum di nachi senka abrante nko wo bia ho ananka wo dim wo abusua ni mu a nko mbeta ne chamo aje papa na abusua omo be se paje hwe nko intende ye di ye de da boga fom na nya boga ba no this kana me sasa ko ma ko penta abrante black di akire omunya sa ebetimi aye possible omunya sa apesu gidi na ka wa o papa ebusuafo no etai man bi echi ba de ntuma bleme so a fe bo che ba de ntuma bleme so ntuma so akwa won person na kanti kura your friend no wentimi amfa e bia na wada o sa ya kanni mudi e na de ntiko pa ma me japade energy de o mo kan no tete o sa asantefo de na de nti onko we bia ne papa ne ma me japade wo no onko pre akiri kwan senka e bia senke oba de bia nko mo ma na fie na aye be ma no okwa ko wu obi fie ko no ko pro ma me japade sa na omo kan nti na omo yi omani ama ona na ogidi we hu onni nso omo go onya de aba kuma mu nsam nko ade se lo ya kwa me wo ho nko ade ma me no twini mu ne abete ne ye pe japade no obe chema ma brante enya ne de yo ye da se papa pagi e na mote ne nka no na mefa lake abono ene Akoma FM ye new year party no yemfa emfemu me say Kumasi ye ni beach bia ye ni pu bia ye po ye wa ni lake nti edru bronya saa ne dia na bebia ye kwaji ye ni a eye Abono lake nti we eye Abono traditional council ena Akoma FM new year party baso Wednesday 1st January 2025 ena ye de ebremo anopa 8 pepepe na ya hye dwumedie na setel se wo ma be fel no bibisa se na wodi ma me nti ene obeda wa kopim time a wa nkasa bisi se ye ko ho ai me kai ho boso pa mpatoa no na mo chere ho kwa na mo moko bi kra ya no mo de boso na ye ko ye wa re no ma no mo mtoto enti wo be se oji wani new year na wo hye nsuo wontimi nko empoano te se me fimpoano wontimi nko dena wontimi nko nkran wontimi nko takra dia ye poa ye wa ani lake bosomtwe bra ne yenkoji ye ni ewo ho live band ye bebo bi enwum bia opa bia bi ye bebo bi wo ho solo ku ye pe solo ku ni etwi brass band he ni etwi ni eko eye Akoma FM ena Abono traditional council lake party 1st January 2025 eye afofida manager ye mejma ye bekwa akoji ye ni ewo Abono ne yakwa sa adechi 2nd January ne ya hye adwuma na ase enti Abono ena ye de ebremoi wasa Akoma FM de ye hu be fam hu bia no papa ye for police for no magade ye nti incident boni bia da ensi ho brabi na ebeje wani
22nd Sunday me ntonyum also ma me Bible quotation na makan me ntime ntonyum na so me nye nti ono ma Bible reading na makenkan enti ye wie njumadie no enti nyame ya dom so 22nd ya kwesi ade di yanim ye kwa Calvary Methodist Church ye kwa akoye 9 lessons and carols we enye carols night we carols morning esan say ye na napa ye ne Methodist for ye kwa to hymns no ene 9 lessons no ye hyebro nya na se 10 enti hia ye ewo ho na ye nyina ye ngi yani ewo nyame efie Sunday anopa no wotwe na ye hye asori no ase na mama fa birthday bi ema ye nua be me bi ye na Akoma prisons achedie Alexander obeboa ye papa oye adwuma ewo Adanse Rural Bank nti Alexander Tweneboa nyame onhyaw na onya okese ene udi wawoda owo Atonsu Agogo branch Alexander Tweneboa ye ma happy birthday anope me fa ho no yesi o leave na ne maba ako omuye mienu kra Mary ena Grace omse Aunty Bea yesrende ye manager ya ye ni dede ma ye hwan na me se ono kra akoma mu achede wa bremis kanti me ni dede inti Alex ye da senyame e sharp pa bebia o yis kanso e de beboa prisons achede no irade nya wakoma so ade nyina emfa emma ye de dwumadie no e ba na wie ye na mama fa achede ne sign fam last one prisons achede no ye si fom ye ya ye kodwom ye kodidwa inti Aunty Bea kakra no sign fa to nyama na onfa nko 0530 507849 0530507849 eye Akoma prisons achede na ye fa akoto nyama me ne Erani Peggy yeko pepa yanim na yes market yakoto nyama de Akoma prisoners no ye da mu nyina amase mu amaboa yen since ay launching project ya bepem sabre ye da mase na ye wie ye tuomu akopim 24th a ye be come menhia prisons na afede ye wie production team members no Nana Bila Kantanka Spartus Kojosa akode Era Peggy Imano Kwame Vadi Beluchi omunyina ne boa ema ye de enedwumadie enso ede bremo midin ede Beatrice Piogabra obetimi afre me Aunty Bea me sorry na ebusuapanyi ene sports team no ede sports emu ehwam emu ede ebro enyiwe fidie no emfi ha ye da munyina amase